三界觉上子。三界觉上。三界觉上。대화라 인제션도 좀세 뭐 어떤 해보더라고요. 또 배전에 제 정말 하고 썼는데 저는 쌤을 주제 같이 두고 있는데 용바에 왜서 왔죠. 저는서 비즈니스 센스는 저런들은요 참 하달라는 좀 문제 제가 어떻게 잘왔죠. 상해성 봐도 제가 담배 중인데 이제 다 그런데 야, 되다 좀 신도 뭐 되나니까 다 다게 주대상 다 메시지 쓰고도 저래 이런다고 저래서 어디다 대한 대전 무슨 주의야 무슨 자체마다 이진도 나가고는게 이진도 얼마나 나가고는게 자체봐 어제 머리 내는 지기를 되면 내봐 남중에 매버리 제자들의 zonza 어디 가서래 먼저 대다리 튠데 만들어 건라 튠데 들어버 대위 내가 말해 이제 다단신 야 마시는 내가 말해 어떤 님을 제자니 그래서 자, 들이다니 아니 단조든 세수되니 다 가르래 소저 참아지나 섬제 찍네 송대니 네빵 내제 빵 뱀버주야 드림베 어제다 그래서 선jem 여도죠 냐와 tran다 왜다 tran다 춘주 tran다 무tran다 라트란다 한마인 tran다 받았으면 tran다 대보다 그것도 이제 좀 단네 야 저에 산에 강원은 아직도 듣고 와서 아니 저에 산에 개발신 더 맞은 게 더 맞다고도 그 제주도 내가 미쳐서 선생님 그런 거 지르면 내가 선물을 주었어요. 한다 제 파방가 다
대충 궁을 어디 바로로 좀 궁 어디 제제 밥은가 대진행배 아니 가서 남들라도 소원을 좀 어디 아니 다 하나도 수능 다 카운트도 다 내세 가정이 좀 나중에 단주 밀리지다 단주 때 공부 들었던 뭐다지 다다 카운트도 수능 사고 수능 잘 거야 무슨 카운트도 수능 다 사오래 제제 방에 대해서도 남들하잖아 아니 셰세 줌무담 제세 춘주지 줌무담 뭐다 부여 맞는 부르스 셰세 근데 뭐 부여가 소리 안도다 그래서 저라매진데 교부셔진데 셰세 두르담 부여는 부르스 제가 셰세 뉴인디라 셰세도 강 용자 부야마진데 강다 차고도 부여는 부르스 감투도 아무튼 배지 작업했어 죄송해요. अहिले विशेष गरी क्याप्जा पाबुङले देशेन निङ्बोभित्र चाहिँ यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ कि अहिले हाम्रो यो क्षण सम्पदले युक्त जीवन चाहिँ पाउन एकदम कठिन यो पाएको बेला अहिले हामीले चाहिँ भरपुर सदुपयोग गर्दै चाहिँ पुण्य चाहिँ सञ्चय गर्नेको अवसर छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म पुण्य सम्भार गर्नुपर्छ पुण्य सम्भार गर्दा तपाईले धेरै ठुलो नसके तापनि सानो औँलाको टुप्पा जत्रो सानो औँला जत्रो भए पनि तपाईले नैवेद्य चढाउनु पर्छ पूजा चढाउनु पर्छ र जति सक्दो त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा धूप पनि धेरै चाहिँ भिटाइको धूप नभए पनि एउटा एक डाङ्ला मात्रै धूप भए पनि हामीले धूप चढाउनु पर्छ त्यसरी चाहिँ जति सक्दो धेरै नभए पनि आफूसँग जे छ जति छ त्यसलाई नै चाहिँ सही सदुपयोग गर्दै त्यसरी चाहिँ चढाएर पुण्य आर्जन गर्नुपर्छ त्यसरी चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ 아니 소놈 가접에 배로 되지기니 제밥에 실 야정 보여요 그랬어. जति हामीले चाहिँ पुण्य चाहिँ कमाउँछौँ त्यो जति हामीले पूजा चढाउँछौँ त्यति नै बढी पुण्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ अनि 까담에 계시 불중화 거기 남들 거기 샤네 예 당보 방법에서 그래서 방법 나자 띵에 와서 부스 방법 당보다 방법 나자 띵에 와서 다 세두다 되게 되지 그래서 가서 어디 그래서 주막하던더라 나자베 띵에 와서 부스 아니 뒤줄아 뒤다 뒤줄아 수남기대 순 질사전데 버런 시부에서만로 버런 시절 사자 버런 시 보면서 땡 나 생각을 부이주 버런 것이 나 생각을 부이주 들었어 내 뒤줄아 근데 아가르다 들어가서 오드는 가서 어디 아가르다 들어가서 어떠니 숭칭에 왔다 왜 두지 되기다 저들어 숭칭에 왔는데 부여줘서 부여줘서 콘서트 아니 뒤에 가서 버리질래야 세상 골든 코인다 세상 니지단이긴 배 진디게 콘서트 내배 부여줘서
세르스 상다 니치 따니 뼈야주서 어디를 저거에 공치를 부야 중하래. अबले कदम बगैँचाले यो भन्नुभएको छ कि सबैभन्दा पहिला अब चाहिँ हामीले बाहिर जुन पाउने यो सुनपाती धुपहरूदेखि लिएर थोरै भए पनि एउटा चाहिँ चढाएको त्यसरी चाहिँ धुप चढाएको त्यसपछि तपाईँको पछि चाहिँ चारवटा डाक्ला भएको धुप मात्रै भए पनि धुप चढाएको त्यसपछि चन्दनको चाहिँ सुगन्धले युक्त धुप चढाएको त्यसपछि फेरि चाहिँ 22 थरीको चाहिँ स्वर्णले युक्त धुपहरू चढाएको भनेर चाहिँ जति सक्दो चाहिँ धेरै मूल्यवान चाहिँ के भन्छ पर्ने त्यस्तो चाहिँ धुपहरू पनि चढाएको अनि लामङा सचुहरुमा सचु फालम 동만영어좀 동네 아니 파가도르지 네 파란토르와 저전 바람 사탕부터 사탕만 예버서 시방아 와서도 맞아볼 좋아 근데 저 상지가 그거부터라 아니 찬스 자주 삼바 사타와 되게 사타와 되게 당보디 사탕부터 어디 자사지면서 자자주주도와 자자주주 그 주지 내 주지는 저래 다 버팅도 자타모 주인데 신 산지게 답이 신 자탐발라 자탐발 주수바 아니 저와 산제 레사에 산 자탐발로 저와 보도와 가야 다 주서 주지는 저래 내 제주 레다 와저가 아마도스니 저 자파식도와 랑다 신게 어디 어디다 인데 주진 저 대단다디 가서다 다든야제나네 가서 자동 집 모두 자 두거든 마음만 두거든 산예바스 맞지부터 마음만 두거든 가서 인데 주지지 제자 자주자마 사토와도 봄다 랑을 봄자 도마 봄자 티양 도마 빼 봄자 망보 뜨리 아니 라바 자동 와빼 도마 신의 망보 뜨네 티양 까봐 까베 파도 두제 장마지 말다 까베 파도 아니 니 치와 보거를 진짜선다 장주사마 사타와도 저게 전제 나도 알아도 루치보다 매야말 알아도 루치보다 야말 뒤에 강투도 부지르스 니만 다 버렸다 딱 서서 강투도 저 버렸어 되게 대주방에 됐어 말이야 अहिले जो यो पान्तिया 15 मार्ग चाहिँ भूमि मार्ग र भूमिको कुरा छ त्यसमा गरी विशेष गरी अब यो अहिले आर्य भूमि जुन प्रथम आर्य भूमिमा हामी प्रवेश गर्छौं त्यसपछि प्रथमदेखि 10औं भूमिको चाहिँ बीचमा तपाईको 7औं भूमिदेखि जब तपाई चाहिँ त्यो बुद्धत्व प्राप्त गर्छ र त्यस्तो खालको चाहिँ अब अहिले पहिलो भूमि प्राप्त गरेको त्यस्तो बुद्ध जो चाहिँ सयौं बुद्ध भूमिहरुमा चाहिँ तपाईको पूजाको त्यसरी चाहिँ चढाएको त्यसको अब गुणहरु चाहिँ 11 चाहिँ प्रकारको गुणहरु छ अब यहाँ सबै मलाई जानकारी भएन त्यसले गर्दाखेरि त्यसपछि तपाईको यहाँ ज्ञान र गुणहरुको चाहिँ जति जति हामीले त्यसरी चढाउँदै गर्छौं माथि चाहिँ प्रथम भूमि दोस्रो भूमि तेस्रो भूमि जति माथि चाहिँ चढाउँदै जान्छौं त्यस्तै हाम्रो ज्ञान र गुण पनि बढ्दै जान्छ
र पुण्य पनि बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब पछि गएर ती बोधिसत्वहरू चाहिँ जो अहिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफू चाहिँ सम्यक सम्बोधि प्राप्त गर्नको लागि हजारौँ हात लाखौँ हातहरू चाहिँ आफूले निर्माण गरेर त्यसपछि पूजा चढाउने गर्दछ त बोधिसत्वहरूले। त्यसरी बोधिसत्वहरूले त्यसरी चढाउँछ भने अब हामी जस्तो एउटा शरीर एउटा दुईवटा मात्रै हात भएकोले त अझै त्योभन्दा धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूजा चढाउनु पर्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले पुण्य आर्जन गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि त्यस्तो हजारौँ लाखौँ हात भएको बोधिसत्वहरूले त त्यति धेरै चाहिँ पूजा चढाउँछ भने अब हामीले त झन् त्योभन्दा बढी चढाउनु पर्छ। 아니 다 이제 부야지 가서 쉬다좀 뒤 팬지 아니 다 매도 불외 수제바 내가 난 그에 링라 네 매도 불외 팬지 수제보 저만은 수제보요 어디 야 되네 수제보나 네 그래 어디에 다 담바도 돌아 펜쳐요. 선제만 뭐 온도 되었다냐. 다 단지면 거를 거야. 저다데 아니 산제게 가서래. 고소라 문제가 가야로 아니 가서 제베네 가서 제베네 냐외야 아무래. 가도 제베는 쟁이 주고 가도 제베는 쟁이 주고보다 뒤 냐외야 아무래. 어디 뒤 주사가 그래. अहिले हामीले हिजो जल चढाएको चाहिँ त्यसको लाभको विषयमा हामीले हिजै चर्चा गरिसकेका छौँ। आज अहिले जो फुल हामीले चढाउँछौँ, फुल चढायो भने त्यसको चाहिँ फल के प्राप्त हुन्छ भने एकदम सुन्दर शरीर, हाम्रो अर्को जन्ममा एकदम राम्रो रूप भएको शरीर चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो भयो भने त्यस्तो राम्रो रूप सुन्दर भएको शरीरले के गर्छ त भन्दाखेरि धेरै प्राणीहरूको हित गर्न सक्छ र त्यसले चाहिँ हित गर्दै चाहिँ धेरै प्राणीहरूको चाहिँ उद्धार गर्दै सम्यक सम्बोधिको भूमिसम्म हामीले पुर्याउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो बुद्धको चाहिँ रूप जो एकदम सुन्दर चाहिँ सुन्दर रूप भएकोले जति पनि हामीले दर्शन गर्छौँ कहिले हामीलाई वक्का दिक्क नलाग्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ रूपमा कुनै पनि खोट छैन, जति हेऱ्यो त्यति हेरौँ लाग्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको चाहिँ हामीलाई सुन्दर रूपहरू प्राप्त हुन्छ। सुझावहोइन 순전도 딸 가보여 보라 순전도 터난 가슴 가 어디요 सुन्दर रूप भयो भने प्राणीहरूले जब हामीलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरू एकदम भित्र प्रसन्न खुसी हुन्छ। 다 득배 보여나 아니 출근 다 와. 저원 저도 좀 많이 봐. 저 자자 동다 트르베 저 출근 너무 다 봤으면 빈 거예요. 제가 가서 그래. 이제 뼈뼈에 다 낭중 다 사죠 말이야. 카운트도 그래. 네. 내년부터 이제 산 뼈뼈뼈도네. 이뼈 가방라 뼈 뎁질 치료 뎁질 뼈 도도가 뎁질 봐봐세요. 네 부여. 도대체 나라 부야되다 되겠다 도와주자는 와. 제가 괜찮으면 나라 용제 샬라 배제 뼈만 범범에서 시작하네. 네. 가서 민바되지 그 너서. 아니 뼈니 강이 모두 붙여 말해. 네. 지금 라 게다 마신 페이지들 라모스 좋아와 라모스 뼈찍 디가 뼈 터바 찍 붙여서 저 세브레 person 샤라 person 어떻게 하고 저 말에 샤라 저 치료도 지거라
धूप चढाए बापत चाहिँ हामीलाई जन्मौँ त्यसको फल चाहिँ के हुन्छ भने हामीको बाँकी जन्म धेरै जन्मसम्म हामी शीलवान व्यक्तिको रूपमा चाहिँ जन्मिन्छौँ हामी शील पालना गर्न सक्ने त्यस्तो खालको व्यक्तिको चाहिँ रूपमा हामी जन्मिन्छौँ र पहिला मैले पनि माथि कपनमा आउँदाखेरि कोठामा धेरै धूप चढाउने गर्थेँ पछि चाहिँ मेरो गुरु लामा हिसीले त्यो धेरै धूप बाल्यो भने अब तपाईँको शरीरमा पनि त्यो धुवाँले असर गर्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि धूप तपाईँले एउटा सीमित बाल्नुपर्छ भनेर उहाँले मलाई दुई डाँख्ला धूप मात्रै बाल्ने अनुमति दिनुभएको थियो त्यसपछि उहाँ लामा हिसी बित्नु भएपछि उहाँको चाहिँ अवतार जो चाहिँ लामा वसेल आउनुभयो त्यसपछि उहाँले फेरि एउटा चाहिँ धूप बढी थपेर मलाई 3टा बाल्ने अनुमति पाएको थिएँ मैले 신의 도구줄 짜야 말이에요. 뺏어버 샤베나 네 신의 도구줄이면 한동 도구줄 제가 말이에요. 아니 동만 영어순 도도 말이지. 레전 영어 사면 저도 말이지. 동안을 저도 말이 동안 때마다 고지 때마다 어딜 저도 말이에요. 아니 람된 거든 톱대 야 말이에요. 세상 어두스레 이제 저나 지금 대화점 람 산저 카운터에 말이에요. 제가 주름 남다 심하지도 제가 계시면 샤다 줘야지 소사 샤다 줘야지 소사 주장 좀 말이에요. 다 능주도 지 같이 삶에서 진짜는 마셔버려요. 가서 스스 고당 스스 고당什么世界不是绿下不是고당 यो अहिले हामीले त्यो धूप बाल्नेहरू जस्तो पूजा चढाउनेहरू एकदम व्यवस्था गर्नु हुँदैन हामीले सानसानो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि सर्वप्रथम त हामीले जब शील पालना चाहिँ शीलको सिद्धि भएन भने हामीलाई समत प्राप्त हुँदैन समति सिद्धि हुँदैन समतको सिद्धि भएन भने विपश्यनाको ध्यान सिद्धि हुँदैन विपश्यनाको ध्यान सिद्धि भएन भने हामीलाई प्रज्ञा उत्पन्न हुँदैन र प्रज्ञा उत्पन्न भएन भने अनि हामीलाई यो चाहिँ अज्ञानता हाम्रो चाहिँ जो यो भव सागरको चाहिँ एउटा जरा मूल जराको रूपमा अहिले अज्ञानता चाहिँ आत्मग्राही अज्ञानताको रूपमा बसेको छ त्यो अज्ञानतालाई हामीले छेदन गर्न सक्दैन र त्यसरी नगर्यो भने अनि हामीले जन्मियो फेरि पनि हामी चाहिँ तपाईको यही भवसागरमा रुमलिराख्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले जति सक्दो चाहिँ हामी यसलाई सानसानो कुरालाई पनि व्यवस्था नगरिकन यस्तो खालको चाहिँ पूजा चढाउने र पुण्य सम्भार गर्नेको कार्य गर्नुपर्छ अन्यथा हामी एकदम चाहिँ फेरि पनि यस्तै खालको चाहिँ संसारमा भौतारिरहने हुन्छ अनि दानासँग मान्ने पुएन सुजेबत हाबतो अनि शेर चाहिँ शेर फिगरे 그럼 저 같이 뭐래 저 마음에 부여지 그중에 마음에 가만 부어래 제가 마음에 몸 부여도 마음에 똥 부여도 마음에 자സം 부여도 그다 진짜 용도가 마음에 자 저도 하다 배워 술도이 제 마음에 배워 개바 술도이 어디 가서 마음에 부여는 수대바 하버드 미시에 먹었었네. 저도 남지 싫어해와. 미시에 먹었었네. 저도 남지 싫어해와. 뭐시 줄 잡아 어디를 배 벗어마 왜래. अहिले हामीले जो बत्ती बाल्छौं दियो त यो बत्ती बालेको त्यसको पनि हामीलाई चाहिँ फल चाहिँ अब सुन्दर रूप प्राप्त हुने त्यस्तै हामी हाम्रो विवेक एकदम राम्रो हुने अनि प्रज्ञावान हुने प्रज्ञाको वृद्धि हुने लगायत धेरै विभिन्न प्रकारको फाइदाहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ लाभहरू प्राप्त हुन्छ
다스 마메 다스 빠샤다 말고 두고 상질 부러웠네. 제가 고려스 신의 보래 하버드 라마를 보르스 손 체주사디오 데바 체주다 손 체주사 어데 어디들어 제가 쉬우지 개점을 미신 망보세요. 저러다는 뭐제면은 신대 제정을 신대 야고 제정을 뭐제면은 신대 잘 누르지 그래 뭐제면은 뭐저거 신대 잡으라 가르친 게에네 다 저는 진짜 망버려대 근데 쇼링 그래 यो अहिले हामीले बत्ती बाल्ने चाहिँ हामीले त्यतिकै बालेको होइन यो बत्ती चाहिँ यो किन चढाउँछ भन्दाखेरि हामीले बुद्धहरूलाई चढाउँछौँ विशेष गरी सबै बुद्धहरूको चाहिँ काया रूपमा आउनुभएको गुरुलाई हामी चढाउँछौँ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो पुण्य सम्भार गर्ने सञ्चय गर्नेको एउटा माध्यम हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो कामलाई एकदम व्यवस्था गरी छोड्नु हुँदैन र विशेष गरी हामीले त्यसरी पुण्य सम्भार गरेन भने हामीलाई मोसी अर्थात् दृश्य शक्ति प्राप्त हुँदैन त्यसरी हामीलाई चाहिँ दृश्य शक्ति प्राप्त भएन भने अनि त्यसपछि हामीले अरू प्राणीको हित त्यति राम्रो गर्न सक्दैन गरे पनि हामीले चाहिँ एकदम राम्रो गर्न सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग त्यस्तो खालको शक्ति प्राप्त भयो भने सिद्धि प्राप्त भयो भने अनि हामीले चाहिँ प्राणीको हित अझै वृहत रूपले हामीले गर्न सक्छौँ 마음에 가서지 몸버세가지고 거래 몸버세도 저 강세세도 거래 뭐 가서 몸버 같은 세도 강세세 거래 뭐도 자지 그래지 메타에서 그래서 법은 망보고 살아지 자 이것들은 마우치주 제샤도지 가 그다 주나면서 제가 뭐제 매서 마우치주 제가 다시 다음에 제가 푸르데미 상제를 푸에나다 선도선도 사거와 거가 주나바 무슨 지지부대지 그러나 키스미스 라이 키스미스 네 거저 왜 세부도가 키스미스 치즈제 키스미스 라이티 치즈제 왜 치즈 니도아 네 아부도아 내가 저네 감지녀가 능업지다 봐야래 감지녀 능업지다 봐야래 감지녀는 자다 봐야래 어디에 녀제 대시라는 녀제 절로 두기로 와 차팅 되게 저번 자다도 수저 그래 이제 마다 저기 지금 아무리 때문에 별아 미도로 그저 로이도 차팅 저 마음에 세보야 보시 뭐 차팅 번지 어디 들어가러 봐도 다 가서 마셔봤나 그래 어디 근데 저장을 마팅 데 마카자마도 메마 치지 제도 그냥 제사면 이제 대인의 그런 바바데 부에 있었는 순 저러 제다 기스 라지 치자 감리는 제사면 아마지 야라 가져래 왜친 야와야래디 애들이 여체들이 분양들 같이 열도하다들이 어디에 전용 아니 뭐지
남주다 약간에 나도 로체 칠로 로체 내 샤라 로체 먹어 봐. 이 춘주된다 야 땅저래 첨보요래 칠로던 이다 이 상계 동야래 상계 동대 가자 보일러 뒤 통한군다다가 비 제일업시라도 제일업시라자 어디를 동저래 하더라 망저와 셰세 부여래 세쇼 네 아제시게 가서 됐세 진짜 제제 그 진짜하고 그래 진짜 진짜 제일 그래 그 진짜 신다임에 제대 사라로 스타임에 제대 제자니 모두 다 벌어차야 매매로 제자 어디 다비드여자고 그다 거자다 루제 또 디리자로 아니 다 거자고 다 텔로 거라다 다 잠자는 저 장상 그라서 그러면 대치로도 걔나마 건저 다디 저들도 거라서 잠잠 덴르다 바타도 된 오도제 거라 그런 게 따봐 말이지 나로래 카메라 나로 지어래 이제 가서 그걸 주주들에 망고 샤제 쿠바도 그 안텔로 그렇게 대링체들이 요래 아 제가 소래 어떻게 어떤 그렇게 다 그걸 딱봐 맞죠 딱봐서 야말에 있는 이거 저기 간투죠 어떻게 아니 가르쳐래 어다지 취미 어다 로체 어다지 어두세요 담을 열다지 모두가 치료다 치료 저등에 에어리아보다 상황 덤도 부여 아니 치료도 낭로 어다 당시 대지원 말이다 봐 가져래 두시다더니 가져 루트는 그게 가서래 가져대지는 앞으로서 대샤 가지 나도 담을로서 다 망고야래 진짜 하나 지금 워싱턴 오바마에게 다 닥싱스 민대도 참다가도 서래 어때야 처벌이라 로저야래 어두저 푸고요 제자도서 하자래 나단제 집에 징송된제 어두 사람 다지 대사지 또 뒤제듯이 시다도서 그게 속보다 더 신다 어두 푸고요 저 그래 시작해 내가 저번에 낭정마다 하지 낭중 아니 이제 가서 아니 셰세 보이도 철무야 다지 되게 셰철무야 아니 철무야 더 소타무야 좀 하는 편이다 그래 가자 자 다시 진짜 아니 철무도 롱디 잡힌 거래 셰세 보야지 저링 안에서 한번 해도 상관없는 거 런지 제가 아니 런지 심보야 I think 그래서 당연히 지금은 룽지요를 내 지금을 아무튼 담아서 이거 로긴다 미두다베스 파제담제 세비지 위주 또만 점벌 차 하고서 파제담제 생내만 윤이 가버려 라비 윤이 되죠 내가 볼 대응 주요 미두다베스 또마 이들로 또마 배 개점 못지다 낙제를 나 또마 이거 다 줄라 배 미스버 개점을 하자
다가지 최스매지 말에 파제 담지 세위치 하고가 파제 담지 세위치 점을 잡으래 파제 담지 세위치 준도 떨만 점을 차 누가 준도 떨만 점을 차 누가 하고서가 준도 떨만 점을 차 누가 샤당 샤워 듣지 샤워를 배 듣지 샤워를 봐 예, 그래서 공부 샤생 공부 창조를 샤생다 샤 공부 샤워를 배 또면 내장 타라 또면 마부어지 또면 내장 타라 문도 좋네 달아 매 또면 내장 타라 문도 좋네 달아 매 저도 또 먼저 야마레스 또만 미병을 달아 대치를 꾸는 배바인 그래서 딱 봐서 배수 저거를 또만 보야라 아니 맞아 이거 또만 있는 이제 또만 있는 이제 법에 또 아마 살다 속 말인데 이제 소마 심벌 속 말인데 네 가는데 주나 소소 관심부터 부래 소소 관심부터 심을 양아지 부르 맞다 저기 가 대가서 대제 방을 하는 송도가 다 접었을 때 도서 춘셔당제 랑에서도 그래도 채셔다 접었을 거 답다 또 도서 춘셔당제 어디 지금을 세 그래서 이제 가시지 소래 또 뭐야 손 좀 사기로 손도 좀 사기로 와 디지랑 디지도 도함이 디지도 디지 망부터 나보다 상제 가본 도구나 오다 주고 또 저와 간 삽삽부래 네 가서래 그래 예 진짜 주대 아들 그때 그래서 이게 아마들라인데 다 그지라네 계신이라 주글라스가 부하다 가서래 살로마치 도다제 부하다 가서다 살로마달을 좀 제 지리프 오다 니마레라 제랑가 송잡제 $1 billion 더비 연하야 가케마르스 페디 교신의 지리지 부하다 주글라스 부하지 어디 페디 빠빠빠빠라면 지당에 잡자를 가서 저 가서 보드 시에 이마다 장나베 전에베 삼일 대베 페인 빠빠nga 주버디데 또 다시 또 메시지가 가진 담바 어디에도 수라면들 와 제전 네 그런 것은 여러분들도 제전 들으러 대 가서 잠바치다 가서 잠바치다 아니 제전 등에라 이제 니마를 블레스 탁지래 두주줄라 탈부면 찍으래 탈부면 줄라 탈부면 찍으래 탈부면 전부 줄라 탁지 찍으래 제가 $1 billion 탁지 $1 billion 니마다 저기 첩상한 수고요네 그위신에 지리도 또 지다 서로만 지다 가지고 부 편디 어디 전에 니마를 $1 billion 가케마래 지금부터 전에 체주들에서 체주들은 단이랑 코알라 맞아봐도 되는 거 되게 빠도 매번 삼다도 열 자와도 바바고 내 산주 잡았자마 라비에 차선도 되냐 상대 이거 고승도가 있는데 차다도 바바바바 라마자 $1 billion $1 billion 캡산 가까마래 대가까마
Yare. In kaza amadalai, there's all the piano to say. There's the more Saganjoro, into teacher Babayins. Sure, to me, let them tell Munduchon, Taran, teacher Babayin. Dorme Choba Chabala, Dorme Choba Chabala, Debe Tony, T top, Dorme Domabon Choba Chera, Debe Time to Togres, Debe Tony, T top, Domabon ticket, Debe Time to Togres. Oh, that's what it's simple. The pay music is more done by 도마치라 고조 다제스 그러나 도마치라 도아니 다가도 자주 보배 가서 샤 두드는 라면에 샤 두드는 뭐 사람이 두지게서 좀 앞으로와 안데 나간다는 타면 보배 대등이 좀 제가다 대등이 나가도 대등이 좀 바바 앞으로 보니 두절어도 뒤에 이점디 랑라마레 Lama Mabby, the Montgomery. Lama George, Odadi Nagata, Tula, the thing is a music twenty, or to Mabel, tourism, Timari, and the Japanga Lama Jamana, Suana, Sigi, Gode, Sigi there, Lama said to that. Oh, that's the Yore. 대정에서 나가 대정에서 요리 그런데 투로 투게하자 대정에서 나가고 투 어다 뭐 잡는 랑 줄라 대정에서 매지 추구 줄라 유지게 섬사고 어디래 시바가만 순서 어디래 제가 되었던 데이다 생에 시작해 좀 랑도 된 가르루이나 가르 빼졌다 강강도 근데 어때 시죠 근데 시죠래 이들 시죠래 그래서 저 되는데 이제 라마에 기다려 오래서 라마도 좋아해 저 시도 어때 어때 도저히 셰셰서데 가서 소하다 아니 셰셰서 삼을배 가져래 디 지기지기해서 수야다 가서 silence 가서 배 가면서 두기 셰셰도 해서 어디 셰셰서 저거 어디 샤야 저 अहिले हामीले दियो बाल्दाखेरि चाहिँ हामीले चढाउँदाखेरि जति सक्दो त्यो दियोको प्रकाश चाहिँ एकदम उज्यालो हुनु जरुरी छ किन भन्दा त्यसले हाम्रो यो अज्ञानताको जो अँध्यारो छ त्यसलाई हटाउनु पर्छ त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ प्रकाश चाहिन्छ तर कहिलेकाहीँ हामीले एकदम सानो रातो बत्ती बलेको सानो एउटा मधुर एउटा चाहिँ बत्तीहरू चढाउने गर्छौँ वास्तवमा त्यसो गर्नुभन्दा पनि अलिकति प्रकाश भएको चाहिँ चढाउनु पर्छ किन भन्दाखेरि त्यसको मूलतः त्यसको उद्देश्य भनेको हामीले चाहिँ आफ्नो अज्ञानताको जुन अँध्यारो छ त्यसलाई चाहिँ हटाउने हो त्यसले गर्दाखेरि जति सक्दो उज्यालो भएको प्रकाश भएको चाहिँ त्यसरी बत्ती चढाउनु पर्छ र अहिले जस्तो अहिले क्रिसमसको बेला क्रिसमस ट्रीतिर हामीले रुखतिर हामीले आज कहिलेकाहीँ त्यहाँ साना साना यो बिजुली बत्तीहरू एकदम उज्यालो भएको त्यहाँ झिलिमिली बत्तीहरू बाल्छौँ
त्यो पनि राम्रो हो बरु त्यसले, किनभने धेरै राम्रो उज्यालो प्रकाश एकदम उज्यालो दिन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ 100वटा चाहिँ 1000वटा हुन्छ त्यहाँ। त्यसो गऱ्यो भने हामीले 100वटा दियो चढाएको पनि पुण्य जस्तो हुन्छ। त्यसलाई हामीले त्यसरी परिआमना गऱ्यौँ भने त्यसले गर्दाखेरि अहिले मेरो कोठाको बाहिर पनि म आफैले पनि म जस्तो धेरै ठाउँमा त्यसरी चाहिँ चढाउने गर्छु। र मैले अहिले धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ अहिले हामीले अरू दियो बत्ती जो अहिले हामी छेउमी भन्दा त्योभन्दा पनि मैले चाहिँ अहिले यो बत्तीबाटै चाहिँ अब पहिला त त्यस्तो बत्तीहरूको चाहिँ त्यो थिएन, अब अहिले त हामीसँग बिजुली बत्तीहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले म आफैले पनि मेरो कपनमा मेरो कोठाको बाहिर जो कौशी छ त्यहाँ एउटा 1000वटा बुद्धको चाहिँ प्रतिमा राखेर त्यसको अगाडि वरिपरि चाहिँ मैले परिक्रमा गर्ने ठाउँ छ। त्यसमा चाहिँ मैले अब त्यहाँ बत्ती त्यस्तै खालको सानसानो भएको चाहिँ त्यस्तो खालको बिजुली बत्तीको बालेर एकदम उज्यालो पारेर त्यसरी राख्ने गर्छु जहिले पनि। र चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको त्यहाँ मेरो चाहिँ बाहिर परिक्रमा गर्ने बेला मैले परिक्रमा पनि गर्ने गर्दछु। त्यस्तै लामाकुञ्जोको त्यो चाहिँ परिक्रमा गर्ने ठाउँमा पनि त्यहाँ पनि धेरै बत्तीहरू छ, त्यहाँ पनि मैले परिक्रमा गर्ने गर्छु। त्यस्तै मेरो कोठाभित्र पनि त्यस्तै खालको चाहिँ बत्तीहरू राख्ने गरेको छु, चढाउने गरेको छु। र त्यति मात्र होइन, अहिले विदेशमा जस्तो चाहिँ रुटमा टुसिता, खाचो देचलिङ अनि त्यस्तै वासिङटन डिसी, एप्टोस लगायतका धेरै ठाउँहरूमा विभिन्न ठाउँमा मैले चाहिँ यसरी चाहिँ धेरै उज्यालो बत्तीहरू चाहिँ राख्ने गरेको छु, ठाउँ ठाउँमा मैले चढाउने गरेको छु। र त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसरी चढाए बापत चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब अहिले यो स्याल्से भनेर जो हामीले चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ बुद्धको चाहिँ मुहारमा हामीले यो चढाउँछौँ, सुनहरू चढाउँछौँ। त्यस्तो चढायो भने अब हामीलाई त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ पछि हामीलाई आयु लामो हुने अनि सम्पत्तिले सम्पन्न भएको त्यस्तो खालको चाहिँ व्यक्ति जन्म हुने त्यसरी चाहिँ फलहरू प्राप्त हुन्छ। र अहिले हामीले अब मैले पहिला पनि तपाईँहरूलाई न्युनेको बेला भनेको थिएँ, जो हामी यो नैन बेतरमा चढाउँछौँ त्यो चढाउनु चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो अहिले हामी दाके जुन त्यो चाहिँ पूजा गर्छौँ त्यो बेला पनि तर्माको कुराहरू त्यहाँ विशेष गरी आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले अब आफ्नो इष्ट देवता जस्तै छ हाते महाकालहरूलाई त्यस्तै गरेर अब धेरै कुराहरू छन्, अरू इष्ट देवताहरू पनि। त्यसरी हामीले त्यहाँ चाहिँ हरेक पल चाहिँ हामीले त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले तर्मा जो नैन वेद छ त्यो चढाउनु चाहिँ अति आवश्यक छ। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यतिकै व्यवस्था गर्नु हुँदैन, त्यतिकै त्यो एउटा व्यवस्थासँग त्यसरी चढाउने होइन। त्यहाँ त्यो सानोभन्दा सानो नैन वेद हामीले चढाउन सक्यो भने त्यसको चाहिँ ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो अहिले हामीले तर्माहरू चढाउँदा पनि फेरि तिब्बतकै परम्पराको जस्तो त्यस्तै खालको आकृतिको तर्मा हुनुपर्छ भन्ने जरुरत पनि छैन। आफूलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै खालको तर सफा एकदम राम्रो हुन चाहिँ जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि किनभने त्यो हामीले त्यतिकै चढाउने होइन, त्यहाँ आफ्नो चाहिँ गुरुहरू, बुद्धहरू, इष्ट देवताहरूलाई हामीले चढाउने हो। त्यो चढाउँदाखेरि सकेसम्म त्यो एकदम सफा, एकदम राम्रो चाहिँ आकृति जस्तो भयो भने शुद्ध चित्तले एकदम सफा भएको चाहिँ आवश्यक हुन्छ। त्यस कारणले त्यो सानो नैन वेद चढाउन, तर्मा चढाउन पनि एकदम चाहिन्छ। त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी यो भवसागरको दुःखबाट हामी पार हुने, सुख चाहने, परम सुख चाहने, बुद्ध भूमि चाहने हो भने यी कुराहरू गरेर नै हामी पुण्यहरू सञ्चय गर्दै बिस्तारै हामी क्रमिक रूपले हामी चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्न सफल हुन्छौँ। होइन भने अर्को उपाय छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब जस्तो अहिले हामी भन्ने गर्छौँ यो पूजा चढाएको फाइदा तपाईँलाई मैले यस्तो पनि भनेको थिएँ, कल्याण मित्र गुरु जो मूल गुरु आफ्नो गुरु हुन्छ त्यस्तो गुरुलाई एक गिलास पानी मात्र अर्थात् एउटा सुन्तला अर्थात् एउटा चक्लेट चढाएको पुण्य चाहिँ दाँच्ने हो भने तपाईँ हामीले दैनिक व्यापार गरेर करोडौँ भन्दा पनि अझै तपाईँको अरबौँ भन्दा पनि हुन्छ, अरबौँ रुपियाँ तपाईँले दैनिक रूपमा कमाएको त्यो केही पनि होइन। किनभने त्यो तपाईँले दैनिक रूपमा व्यापार गरेर अरौँ कमाए पनि तपाईँले त्यसले चाहिँ तपाईँलाई पुण्य आर्जन हुँदैन, कुनै पनि पुण्य आउँदैन। तर एउटा कल्याण मित्रलाई चाहिँ त्यस्तो खालको एक गिलास पानी र एउटा सुन्तला अर्थात् एउटा चक्लेट मात्रै चढायो भने त्यो चाहिँ यति चाहिँ तपाईँलाई अरबौँ त्यो भनेको ठाकठी भनेको चाहिँ तपाईँको खर्बौँ भने हुन्छ, खर्बौँको त्यस्तो खालको चाहिँ पुण्य चाहिँ तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। किन भन्दाखेरि
एउटा कल्याण मित्र आफ्नो मूल गुरु भनेको चाहिँ सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्व सबै इष्ट देवताहरूको स्वरूप नै गुरु हो। गुरु छैन भने त्यस्तो अरू इष्ट देवता अरू पनि कुनै हुँदैन, त्यस कारणले बुद्ध पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि गुरुबाट नै सबै भएको कारणले गर्दाखेरि गुरु चाहिँ सबैको चाहिँ प्रतीकको रूपमा त्यहाँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा आफ्नो मूल गुरु कल्याण मित्र गुरुलाई त्यसरी सानो एउटा मात्रै चढाउन सके पनि त्यसको पुण्य चाहिँ अपरम्पार। त्यो अघि भने हामीले दैनिक रूपमा हामीले व्यापार गरेर व्यवसाय गरेर अरब खरबौँ रुपियाँ कमाए पनि त्यसले अन्ततगत त हामीलाई यो संसारिक दुःखबाट हामीलाई मुक्त पनि गराउँदैन र निर्माणको त कुरै छोडिदिउँ, अनि परम सुख पनि प्राप्त हुँदैन, बुद्धता पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले त झन्झन हामीलाई अझै दुर्गति लोकतिर लान चाहिँ बेर लाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो तोरमा अर्थात् नयन वेद चढाउने चाहिँ एकदम चाहिँ हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो एकदम हामीले गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यस्तो सानो पुण्य चाहिँ तर्माहरू चढाउँदा अब त्यस्तो खालको अपरम्पार त्यस्तो खालको चाहिँ गन्नै नसकिने पुण्यहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ र अन्ततगत त्यो पुण्यको कारणले हामीले चाहिँ यो मोक्ष प्राप्त गर्दै हामी बुद्ध भूमिसम्म पुग्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले अहिले धाकेभित्र पनि जो तर्मा चढाउने विधि छ, विधि चाहिँ हामीले इष्ट देवताहरूलाई चढाउँछौँ। किनभने इष्ट देवता भन्नु पनि आफ्नो गुरु हो। त्यो इष्ट देवता एउटा अलग्गै हुँदैन, किनभने गुरु नै आफ्नो इष्ट देवता हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो इष्ट देवता र गुरुमा कुनै भिन्नता छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब गुरुलाई त्यसरी चाहिँ हामीले जति चाहिँ पुण्य चढाउँदै गर्छु र त्यो आफूलाई चाहिँ अब त्यो धेरै कायाभित्र गुरुको चाहिँ रूपकाया धर्मकाया धेरैभित्र चाहिँ तपाईँको यो धर्मकाया पनि आफूलाई सिद्धि प्राप्ति हुनको लागि त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ विशेष गरी अब गुरुप्रति गहिरो आस्थाका साथ चाहिँ गुरुप्रति त्यो आस्था चाहिँ एकदम गहिरो हुनु चाहिँ आवश्यक पर्दछ। त्यस्तो गुरुप्रति त्यस्तो खालको आस्था भएन भने अनि हामीलाई त्यस्तो खालको सिद्धिहरू प्राप्त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि गुरु नै मूल भएको कारणले गर्दाखेरि गुरुलाई त्यसरी चाहिँ इष्ट देवताकै रूपमा अर्थात् जे रूपमा हेरेर पनि त्यसरी चाहिँ चढाउने हामीले सक्दो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको पुण्य आर्जन गर्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ पूजा नयन वेद चढाउनेदेखि लिएर त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यो तर्मा चढाउने भनेर त्यतिकै व्यवस्था गर्नु हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम ध्यानपूर्वक त्यसरी चाहिँ हामीले चढाउनुपर्छ र त्यसरी चढायो भने हामीलाई त्यस्तो खालको पुण्यहरू प्राप्त हुन्छ। तत्तु 수제다 셰바 어디 쳐보러 그래 제가 또 도마포래 되고래 네 자, 미국 자다 찍어버렸다. 라메 난 졸라미지 라면 술란 어디 샹아도 정도지 앞으로 다 제주제나 dumle를 믿는 제가 좀 어머니죠. 또 마사밤 메시기 첨부 주스 인제다 조다 제주네 어떻게 레다 그 최종의 그 이점 그것도 좀 라마 진짜 라마 딱 그랬더니 라마 좋아해서 라마 따네 야제 두줄 다 두줄을 때중에 좀 메시지 가도 나가도 정말 어떻게 뭐든 가면들 손을 뻗어 말서 그러데 주고 거한 유튜브야 어서 그래 아니 이제 가서라 이거 다 저다 아니 이제 토마스한테 나야 비스쿠트야 지선 그래 비스쿠트 다 초콜릿 다 가리네 초콜릿 다 가리네 신도 그 위전 거리지 야 보시나데 가 부kal에 부다 부저데 컨텐츠 갈로 떠면 컨텐츠 갈로 떠마 이담 떠마 보여 동아데 이제 어디 데이터가 배제단 저거래下来的公办的看的，我都是对不？这要人呢，这下一个不这种地下人他那没这样不，多么不就好嘞？看到的多么不要去看牙就好嘞，这说看这些人的啥子，这种真不就这些朋友说的是这样的。
디바 고도네 어제 시월에 부여데 제 강야야 그래서 가서래 다 또마 생투바이나 또마 가족의 약보 생투바이나 디 가제다 가족의 약보 생투바이나 대지기 수는 사고래 자 저바 예매 거베 제버샴자데 거베 제버샴 샤나 디자 나저 보고 남들 하잖아 산산 빼제 제바 산지 구 산산 빼제 제바 어디 주주거래 산산 빼제게 잠바 산지 구두에 주주거래 당나 지금 토마토도 야구 소토이나 어디 야구 싱글네 야구 소도이나 야구 제보 야구 포도이나 아니 이제 수나무 사거리 어디를 다양 모두 버텨야 대 또마 나 소식이면서 야 가게마 부어지 비스쿠데마 부어지 초콜릿에마 부어지 가게마 부어 야 데데데 또마 있는 집이 법에 저 또마디 거지 이제 잡아야 말도 수수 깨기는 가인도 간 신분에 분야에 거래 어제 때문에 그래서 또마 야 소토다 잠바타가 잠마 많이 바뀌네 또마야고 소주는 좀 세게 봐서 어두스레 가서래 다디 슈라 다니에 부에네 게 닌지디 랑코나 예갑량 게 닌진 제바 그 인지 제바 등등이베 편요래 디자와 찌마다 저한테와 야동 티분 바바바바바바 아니 상제도 그라 상제의 수 가자 수에 연락 가자 주주 삼아래 가자 수에 주주 수나이라 주주 어디 더에 지사거래 지우트야다 다 처부에서 다가서 저도 되마이제 이게 다 안도 처었던 거라 마제바 도지스메 갑라 코스메메 제답제 레사바라니 동만이도 레사바랑 매제 동만이도 사베 레사베 자와 매제 동만이도 사블레 사블레 매서 오 지금 주저거든 주저 어디 저번에 실시마 실시나 망저디 가서래 미 다도나 초신 자동 집을 가져나 내양지나 가서 탐제 수준은 아마도 파트나 찍지 파트나 라메 파트지 정말 라메 줘라 그래서 라메 줘나지 정말 라메 줘버려 이게 진짜 라마인데 뭐 최종 봐도 어떠스러 라마를 봐 제가 어제 간다 약속이 라마 매체 뭐 라마 어디 부인한테 약속이다 가서래 다 다시다 마시고 또 뭐지다고 또 남들씨가 또 다시다 마시고 더 안에서 됐냐 다니 년렌치를 주도 있었지 말 잘못되게 지 어다 상관없다 이담을 아주 저주지나 잘라나 주도에 어제는 마도 저 상계도 상계 동로서부터 어다벨지 상계수지서 하다면 아드데마 단저 사선지에서 아주 저 사물로다 자체성을 추자로 하는데 손을 상계로
어제 가서래 내 주로 저 산제를 봐. 내 주로 내 댕 수제. 저 마시고 땜바스나지. 어제는 가서 바보 zaman 바보 수제면 산제를. 내가 저 최연을 찍고 제대로 지금 찍고. 저 상황 라마 쪽으로 야단 팀은 그래서 맞잖아 라마 진짜 라마도 제가 어디서 세자디 지우자이네 나부도이네 가서 젤리다이네 가이는데 가서데 디메 라마라 저 보야지 다디 가서다 되셔더라 디바 다 제주 순사 제주더라 다 가리면 단들 라마 저행했어 참아다 라마를 받아 근데 세상마다 저 보야 삼단제 제린다는 걸 나버로 어디 저데 심내 저 보겠으면 되지가 할 레비다 산제 고방 대대리가 산제 고방도 비싸 아자자데 코에나를 요즘 뒤집어 저 뒤집어 왜 뭐야래 재미지 뭐야래 코에나 고알레모도 코에나리네 할레비 이는 저 빠빠빠 라마체 어디 인지면지 강투두지 인지면지 된 거래 결능마당 거다 보모던 거다 저 부위에서 예대 집이 거래지 이다 저 뒤야데 저는 메시지 탐지게 지도 심지 탐지 지도 야치와 부위에서 심지 탐지 지도 주나님이 저 부위에 대한 심지 탐지 이마면지 심지 탐지 이마면지 아니 간다가다데 저 부위 유디어다 자 그래서 그러니까 이제 라마들 오늘 그래서 젤링당 등나보다 가이네 어제 말은 접부에서 모두지 다 그래 이담때 시스템에서 라마들 와 어디 인지면 저래 인지 맨지 접부에서 모두 다 그래 제무제스라 잘하라 정확하지 제무제스라 하더래 제무스 맞았나? 저거에 맞았나? 맞으거나 저거에 삼아서 저거래 저거에 저는 메신저 탐 제 저거에 저거 갈 뻔데 메신저 탐지 봐 메신저 탐 저기 뭐잖아 수잔을 깨져도 그러라 어떠세 제가 수행을 주주 어디 지우다 로모다 다 그런데 산제라쁜데 산제 수행을 주주 소비하게 주사고 어디 그래서 야 산제를 붙여 보여 맞았나 대야로 제가这样个设计上来嘛，那个就是在今天最近我们上真缺这个嘛的，呀，就是这样。 अहिले हामीले जो रोटी चियाहरू चाहिँ यो चाहिँ चढाएको छौँ त्यो पनि हामीले नैनवेद तौरमा चढाएको नै सम्झिनुपर्छ त्यसलाई पनि हामीले त्यसरी चाहिँ कल्पना गर्नुपर्छ अब विशेष गरी क्रियातन्त्र र चार्यतन्त्रमा चाहिँ अब विधिमा चार्यतन्त्रमा अब हामीले पञ्च अमृतहरू चढाएको कल्पना गर्छौँ भने अब क्रियातन्त्रमा हामीले सिधै चढाएको सोच्दा पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब विशेष गरी अब पूजा अब तोरमा छैन भने तपाईले अब चाहिँ यो के भन्छ फलफुलहरू बिस्कुटहरू चकलेटहरू जे छ त्यो चढाउन सक्छौं तर त्यहाँ सकेसम्म चाहिँ सफा राम्रो हुनुपर्छ जति सक्दो
चाहिँ मूल्यवान खालको चाहिँ वस्तुहरू चढाउन सक्यो भने अझै बढी पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि फेरि कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ कि माथि चढाउने चाहिँ अलि कम मूल्यवानको अनि आफूले खाने चाहिँ धेरै मूल्यवानको हामी त्यस्तो गर्छौँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हो वास्तवमा हामीले माथि चढाउने चाहिँ जति सक्दो मूल्यवान चाहिँ माथि चढाउने र जति सक्दो कम पर्ने चाहिँ आफूले खानुपर्छ उपयोग गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो बेला तपाईँले कुनै पनि अब यो चाहिँ पूजाहरू गर्दाखेरि तपाईँले दैनिक आफ्नो साधनाहरू गर्दाखेरि पनि तपाईँले तर्महरू जब त्यो तपाईँको आफ्नो इष्ट देवताहरूको पाठ गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँले तर्मा चाहिँ के भन्छ नैवेद्य बनाउन सक्यो भने बनाउनुपर्छ जति राम्रो बनायो त्यसले चाहिँ तपाईँलाई त्यति नै राम्रो चाहिँ के भन्छ त्यति नै महासुखहरू तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो बनाउनु सक्यो भने चाहिँ तपाईँको अब राम्रो हो तर बनाउनु सकेन भने तपाईँले अब कुनै त्यस्तै अघि भने जस्तो फलफुलहरू जे छ जति सक्दो राम्रो अर्थात् त्यस्तो तपाईँहरूले कुनै केकहरू छ भने त्यस्तोहरू पनि चढाउन सक्नुहुन्छ तर जति सक्दो राम्रो सफा चाहिँ तपाईँले चढाउनुपर्छ र त्यो चढाए बापत चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई महापुण्य प्राप्त हुने र अन्ततः बुद्ध भूमि प्राप्त हुनेको चाहिँ हेतु तपाईँलाई सञ्चय हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले अब त्यसपछि चाहिँ अब हामी बाजा बजाउने यो बाजा गाजा जो हामी बजाउँछौँ यो अहिले चाहिँ जति पनि हामी चाहिँ बजाउँछौँ त्यो बाजा गाजा हामी बजाउँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि त्यो बाजा गाजा बजाएर राम्रो गरे बापत हामीलाई मधुर्य आवाजको चाहिँ त्यस्तो खालको पछि प्राप्त हुने हामीलाई फलहरू प्राप्त हुन्छ त्यस्तै यहाँलाई ठुजु भनेर चाहिँ 60 प्रकारको मधुर्य मृद चाहिँ बोलीहरू लगायत विभिन्न चाहिँ फलहरू प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यसमा अब तपाईँको चाहिँ सुरुमा हामीले चढाउँदाखेरि चाहिँ के भने सबै अब गुरुलाई नै सबै किनभने सबैको सम्पूर्ण अघि भने जस्तो धेरै चाहिँ बुद्ध बोधिसत्व सबैको इष्ट देवताहरूको सबैको चाहिँ प्रतीक नै गुरु भएको कारणले गर्दाखेरि गुरुबाट नै सबै भएको कारणले गुरुलाई नै सम्झेर चढाउन सके अझै राम्रो हुन्छ किनभने त्यो नै महा चाहिँ पूजा चढाएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि गुरु जस्तो अहिले हामीले गुरु पूजाको बेला गुरु पूजामा पनि हामीले चाहिँ बुद्धको 8 नजिकको पुत्र 16 अरहतहरू इष्ट देवता धर्मपाल डाकिनी धेरै चाहिँ सबै चाहिँ अब हामीले बुद्ध गुरुकै प्रतीक हो गुरुकै रूप हो गुरुकै रूपमा हामीले सम्झेर गुरुलाई त्यो सबै सम्झेर बस्नु सके राम्रो हो तर त्यो भएन भने गुरुलाई मात्रै सम्झेर ती सबै चाहिँ गुरुकै प्रतीक हो सम्झेर गुरु नै चाहिँ हो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ गुरुलाई सम्झेर त्यसरी चढाउने गर्नुपर्छ त्यसरी भयो भने तपाईँले त्यसले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि बुद्ध भूमि प्राप्त गर्ने हेतु तपाईँले सञ्चय गर्नुहुन्छ र त्यति मात्र होइन अझै सांसारिक यो लोकमा बस्दा पनि तपाईँलाई महासुखहरू प्राप्त हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले बाजा गाजा बजाउनुभन्दा अगाडि हामीले यस्तो खालको पूजा चाहिँ एकदम त्यसरी चाहिँ गुरुहरूलाई सबैलाई सोचेर यो म चढाउँदैछु उहाँहरूको लागि यो म अर्पण गर्दैछु भनेर सोच्नु चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ नभए त्यतिकै त्यो एउटा खेलाची जस्तो खेलेको जस्तो त्यो बाजा गाजा बजाएर बस्यो भने त्यसले तपाईँलाई त्यस्तो खालको पुण्य प्राप्त हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाजाहरू बजाउनुभन्दा अगाडि यी सबै बुद्ध बोधिसत्वहरू चाहिँ गुरुहरूलाई सम्झेर अनि उहाँहरूलाई म यो चढाउँदैछु पूजा चढाउँदैछु भनेर त्यसरी चाहिँ तपाईँले आशय चित्त उत्पादन गरिसकेपछि तपाईँले त्यसरी चाहिँ अनि उहाँहरूलाई सम्झिँदै त्यसरी चढाएर बजायो बाजा गाजाहरू बजाएर चढाउनु भयो भने त्यसले चाहिँ अनि तपाईँलाई अन्ततः अघि भने जस्तो गरे बुद्ध भूमि प्राप्त हुने हेतु सञ्चय गर्ने र यो लोकमा पनि बसुन्जेल तपाईँलाई महासुख आनन्द प्राप्त हुने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम आवश्यक छ यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ 자체가부터가 저 부야 가서 왜 자치 오버망용 자치 좀 가리나다 제 취지 부어 있네요. 다시 가서 꿀러나마 다봐. 또 어디고 꿀러나마 다봐. 뭐 지든 취지 그 말씀 봐. 민게 꿀렁 말씀 봐. 그 꿀렁. 오늘 주에 나마다 그래.
지도 지지 막거나 이제 가서 그 집어도 고스름이 미겠다 봐. 고스름이 미겠다. 저는 그 소리. 저 보였지. 저 봐봐라니 뭐네 좀 해봐. 그래서 다 저봐 부에 자와 뭐네 좀 해봐. 아니 유치 부야 저봐 뭐네 좀 해봐. 저 부지 유원네 좀 해봐. 여봐지 또 파다 좀도 뭐도 해봐. 어떻게 무슨 하면서 부자래. 내가 봐도 장주게 심지 신이 보이나 저거 되게 되다 저거 가리네 되게 단지 생겼으니 보이나 아니 저거 표현된 나갈을 하버래. 손은 나갈을 하고서 거리. अहिले अब हामीले पूजा चढाउने वस्तुहरू सानो ठुलो जे भए पनि जतिकै सानोभन्दा सानो पूजा चढाउँदा पनि हाम्रो मुख्य कुरो हाम्रो आशय चाहिँ सफा हुन चाहिँ एकदम आवश्यक पर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो सफा आवश्यक भएन भने कहिलेकाहीँ हामीले चढाएको जुन पूजा चाहिँ धर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सम्यक धर्म नभएर चाहिँ लौकिक सांसारिक धर्म हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सांसारिक धर्ममा नहुने नजानेर आफूले त्यो गरेको कार्य पुण्य चाहिँ के भन्छ चाहिँ सम्यक धर्ममा हुनेमा हामीले निश्चित हुनुपर्छ। त्यसको लागि सम्यक धर्म हुने र नहुने भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चढाउने भन्दा अगाडि हाम्रो आशय चित्त चाहिँ सफा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यस्तो चाहिँ निर्मल चाहिँ चित्त भयो भने अनि त्यसपछि गरेको चाहिँ सबै कार्य चाहिँ अब सम्यक धर्ममा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्योभन्दा अझै अगाडि हामीले अनात्मा शून्यताको ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ अब यो जुन म चढाउँदैछु त्यो म भन्ने पनि एउटा केवल हेर्दा देखिने चाहिँ मात्र हो र त्यस्तै खालको अहिले जो यो पूजा म वस्तुहरू चढाउँदैछु यो सामान पनि हेर्दा देखिने वस्तु मात्रै हो र त्यस्तै गरेर अब जो माथि चढाउने ठाउँ छ त्यो सबै पनि हेर्दा देखिने मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो स्वभावैले शून्य हो। त्यस्तो खालको चाहिँ केवल एउटा संज्ञा रूपी त्यो नामकरण गरेको संज्ञा मात्रै हो। त्यसले गरी त्यस्तोलाई त्यसरी चाहिँ सोचेर अनि त्यसरी चढाउनु पर्छ र अनि त्यसपछि अझै त्योभन्दा पनि अब बोधि चित्तको चाहिँ एउटा चित्त उत्पादन गरेर हामीले त्यसरी चाहिँ चढायो भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो पुण्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ। किन भन्दाखेरि बोधि चित्तको चाहिँ पुण्यको कुरा गर्ने भने आकाश समान चाहिँ छ। आकाश जति छ त्यति नै ठुलो चाहिँ पुण्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सकेसम्म चाहिँ बोधि चित्तको चाहिँ उत्पादन गर्नु र सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ सम्पूर्ण प्राणीलाई त्यो चाहिँ हित गर्छु त्यसको लागि म बोधि चित्त उत्पादन गरेर त्यसरी चढाउँछु भन्ने खालको आज बोधि चित्त उत्पादन गरेर हामीले पूजाहरू चढाउन सक्यो भने त्यस्तो खालको आकाश समानको चाहिँ पुण्यहरू फलहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ। 那公路主给长州生在嘞，长州生的苏南康，苏南풍부康托巴，靠在天的苏建军，哪个康来讲他是，提出了呀，这句话带了的，那个哪个康来，他把这个是来吧，提龙的嘞，长州咱可说嘞。 람데나 조지게 손어리 네 전자 카스테버리 대공루르게 창조 생기 수남 강 왜 그러다 네.
자, 저 자주식 수는 가만히. 네, 그래서 자상 못 주지 고거도 지자. 최대한 제수. 그래. 다들 간다 이 다들 저걸 장식으로 저거 강보 장주식이 심바이네. 아니들 손나 풍보 강토바스. 어디 장주식이 심나. 그럼 손나 풍보 다쳐 다 손나 풍보 강토바. 순한 풍부 강도봐. 갈대 수제 있나니? 나가 강화 내장하스. 나가 강화 내장하. 갈대 수제 있나니? 나가 강화 내장하스. 어디? अहिले अब जसरी आचार्य नागार्जुनले आगममा भन्नुभएको छ र विशेष गरी अब यो विषयमा जो लामडुन बोधिपथ प्रदीपमा चाहिँ लामा तिसाले पनि भन्नुभएको छ विशेष गरी अब यो जे पूजा चढाए पनि हामीले आशय चाहिँ बोधिचित्तको चाहिँ आशय भएमा त्यसको पुण्य चाहिँ अब हामीलाई हामी मनुष्यलाई त्यस्तो खालको चाहिँ अब पुण्य चाहिँ के प्राप्त हुन्छ त भन्दाखेरि आकाश समानको चाहिँ महापुण्य त्यस्तो खालको चाहिँ पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ 어제 거기 네 가서 따다죠. 제 자주식이 있으면 줘. 자주식이 있으면 순한 풍부 강도가 되지 참 다르네. 순한 풍부 강도가 가지는 수준 좀 나가 강화 내장 하스. 어디서 어두스레 제가 실질에 자 최지단 세나 어두스레 신님의 저발에 부회되니 가서 손은 나가 강화를 하버서도 와 어떻게 이제매지 인지매지다 레다 라마마선의 상제다 제 최근에 상이 최근에 먼저 다른 라마선의 약속을 와도 어디제 아니 가서 손은 체시도 사과를 되잖아요. 근데 그런 거 있잖아요. 장주생이 있으면서 나가 강화를 하고 쓰는 사과를 어떻게 अहिले अब हामीले पूजा यो त्यसरी चढाउँदा जहिले पनि अब हामीले चित्त चाहिँ बोधिचित्तको आशय हुनुपर्छ त्यस्तो भयो भने त्यसको पुण्य चाहिँ अघि भने जस्तो हामीले आकाश समानको चाहिँ पुण्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यो एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण हो त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि पूजा चढाउनु भन्दा अगाडि हाम्रो चित्त चाहिँ बोधिचित्तको आशय बनाउनु पर्छ र त्यसरी चाहिँ हामीले चढाउनु पर्छ र अब त्यो बेला हामीले सक्यो भने त अब सबैभन्दा राम्रो आफ्नो गुरुलाई इष्ट के भन्छ चाहिँ आफ्नो कल्याण मित्र गुरुलाई सम्झिन सके धेरै उत्तम हो तर त्यसो नसके पनि अब
चाहिँ बुद्ध अरू बोधिसत्वहरू देखेर अरू चाहिँ धेरै बुद्धहरूलाई सम्झेर बुद्ध धर्मसँगलाई सम्झेर त्यसरी पूजा चढायो भने त्यसको पनि चाहिँ पुण्य धेरै प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी चाहिँ एकदम आशय चाहिँ बोधिचित्तले युक्त बनाउनु एकदम जरुरी छ जुनै पनि पूजा चढाउनुभन्दा अगाडि। 这个所谓这可咱这个他定的这个了，定跑的这个了，都是像改正的，可是南面当时改正的，可是做这些改讲说是这呢，我这他女儿的就啥个是，这这的女儿的，这没够为常路说的。 남주 담으서 지난 어디 예화될 때 어제 미국에 될 때는 녀녀하던 요라 어디 에펙트를 줘라 아니 물 가라 라반이도 스페 고집진데 그상이 쉬봐 산제 오늘 전에 군대 담을 쳐 산이랑 쳐고 어디하고 산이랑 쳐보고 그래 라반이도 세 고집진 보고 그래 अब अस्ति मैले भने जस्तो जल चढाउँदाखेरि यो जल जो कचौरा छ जल चढाउने कचौरा चाहिँ अब नठोकिकन एकदम चाहिँ आवाज ठोकाएर आवाज ननिकालिकन चाहिँ गर्न अति आवश्यक छ र त्यसरी जल चढाउँदा त्यो कचौरा चाहिँ त्यसरी एकदम ठोकिएर नजिक भएर ठोकिएर धेरै आवाज आयो भने त्यसको फल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पछि हामीलाई चाहिँ आफ्नो मनस्थिति ठिक नहुने त्यस्तो रूपमा पनि जन्म लिन सक्छ त्यस्तो पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जहिले पनि त्यो चाहिँ एकदम श्रद्धाका साथ आदरपूर्वक अघि अस्ति हामीले भने जस्तै चाहिँ बुद्ध नै स्वयं त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ बुद्धलाई चाहिँ म यो जल चढाउँदै छु। त्यसले गर्दाखेरि बुद्ध जसरी चाहिँ स्वयं अगाडि हुनुहुन्छ त्यसको अगाडि जसरी हामी श्रद्धा गर्छौँ आदर गर्छौँ त्यसरी नै आदर गरेर आदरपूर्वक त्यो चाहिँ दुई हातले चाहिँ त्यसरी चाहिँ चढाउन चाहिँ एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। नभए भने चाहिँ हामीले अनास्था गरेको फेरि हामीलाई अर्को खालको चाहिँ अकुशल फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति सक्दो आस्था र चाहिँ श्रद्धाका साथ चढाउनु पर्छ दुई हातले। 그다음에 축계적으로니 녀스라인데 녀들사 띵두스라 그 잡을 저 자매가마다 낭전으로 다지 어제 이제 이게 저 대체는 하자마 저 녀제사거래 니잖아 제가 추대푸드걸 게임을 저 타다 셔셔 그치네 드레지데 나지 땅도 어들 부에나 안지 가서래 제 솔롱다 같은데 잠만도 솔롱다 같은데 지금으로 진짜 메시지 아마서데 진짜 띵두스 녀녀 다른 자 보여서 당부 파고제도 쇼다 제주도 주도 중득게 용하죠. 어디 저렇게 저러지나 생각만 되어서 근데 이제 솔롱 같은데 अस्ति हिजो मैले तपाईहरुलाई यो पानी जो कचौरामा पानी हाल्दाखेरि त्यो पानीको आवाज धेरै त्यो करायो भने धेरै भयो भने त्योबाट चाहिँ मैले पागल हुन्छ भनेको थिएँ। त्यसको चाहिँ मनस्थिति हाम्रो चाहिँ त्यो हुन्छ भनेको थिएँ तर त्यो होइन। वास्तवमा त्यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई यो सोक्लुङ जो चाहिँ एक किसिमको बढी चाहिँ त्यो तनाव हुने क्रोध हुने त्यस्तो खालको चाहिँ हामीलाई फल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कचौरा जुन पानी चढाउने जल चढाउने कचौरा छ त्यसको चाहिँ ठोकिएर आवाज धेरै आयो भने त्यसकोबाट चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ अनि चाहिँ त्यस्तो खालको मनस्थिति घुमेको हामी त्यस्तो चाहिँ फलहरू प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटै चाहिँ हामीले एकदम होसपूर्वक गर्नुपर्छ। 确保药面就个别在不想把有可能
the offering, such an offering without crooked, crooked, without crooked, or cunning, without crooked, Kobe Jefferson beautifully performed. Kobe Jefferson. And Tatela, Yotala, Yota Niori, Yota, Kulun Yo, Kulun did the Jidin Church, Chidi, the Gila Chani, did the Gichab the Jati. The Tamsun Chani, the Tamdre, or the Chani, Chaban Ju Yori. Ada di kulung yo, di minggawa cha, kulung minggawa cha wari, kulung yo di kato wari, da kurkisna da yo wa, changbo ma yinba, namda changbo ma yinba, di yo wa, kato wari. Crooked. That's what I'm doing. Crooked. Tadi lozanga ikone wrong livelihood, lozanga ikone joy na 5 wrong livelihood, or the offerings match with the 5 wrong livelihood. See, any Chedati Kasari. Chöpeke to la punja seti lama nieba la sabari. Punja na nieba. Guru sa puja suda puja nieba la. Tate kaso lama sa nieba la. Puja nieba. Sasdi 가서 다 로도 거대나 그 니바 찾가 버리. 제가 라마사에 니바 니바 전에니 고바 이제 그러지. 다 부자 세대데 라마사에 니바 좋았지. 저저상에 당주서만 삼지 라마 저저상에 저서만 니바 두 니바 부자서 개발도 오늘들이 다 주주 차 진짜 주주도 가라다 로제 거다보다 진짜 다 주요나 라나 생기 되보다 하베체도 분을 그래서 이제 봐게 라나 생기 되보다 하베체도 분을 그래서 다들 로장아 된다. 야. अहिले अब हामीले पूजा सामग्रीहरू चढाउँदाखेरि पूजाको चाहिँ यो विशेष गरी तपाईको चाहिँ पूजाको चाहिँ त्यो चढाउने जो वस्तु हेतु छ त्यो गलत नभएको त्यसपछि कुलुङ त्यो चाहिँ गलत आशय पनि नभएको किन गलत आशय भयो भने त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ अब हामीलाई अकुशल कर्म सञ्चय गर्ने अनि त्यसपछि गएर लौकिक धर्म हुने अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब विशेष हामीलाई चाहिँ पुण्य प्राप्त नहुने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसमा फेरि अब तपाईको जुन अहिले
यो भनेर चाहिँ तपाईको यो पूजाको चाहिँ जुन चाहिँ बिउ हेतु छ त्यो पनि अब सही हुनुपर्छ त्यो गलत भयो भने तपाईको के छ भने 5 प्रकारको मिथ्या जीवन यापनको चाहिँ त्यो दोषहरू हुन्छ तपाईलाई त्यसले गर्दाखेरि हामीले पूजा भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रसन्न हुनु पूजा चढाएपछि प्रसन्न हुने हो त्यो पूजा प्रसन्न हुने भनेको चाहिँ के त भने गुरु बुद्धहरू 10 दिशाको बुद्धहरू बोधिसत्वहरू प्रसन्न हुनु यदि त्यसरी चाहिँ त्यस्तो खालको अब तपाईले पूजा चढाउँदाखेरि कुनै पनि वस्तु चाहिँ तपाईले चढाउँदाखेरि त्यसको हेतु चाहिँ तपाईको त्यसरी चाहिँ प्रसन्न हुने भयो भने तपाईले आफू र सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि सुख र त्यसपछि निर्माण प्राप्त गर्नको लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि चढाउँदा हुन्छ भनेर क्याप्जे फबङ्ग रिम्पोछेले भन्नुभएको छ 저 장보달라 카사 장보달라 카사스 거리 카사스도 버제 콜레지 from mouth 지금으로 카사 콜레지 from mouth 제가 진다 이 꼴론디 가서 진다게 또 제명화선 레와체 꼴론디 진다게 또 저기 됐으면 레와체 가리네 애들아 카테서 진베 벨레신베 벨레 카제버진 벨레시제 진다라 벨레시제니 오디 디 그서저 가르두거나 짜 가리네 하라이 갑자기네 다 잘라 가지고 저 때서나 저런 때서나 제 로서래 거는 롱 라이브 다 된데 많이 봐 진짜 그런데 매봐 이 가져다 가져래 스물네 어디는 제 그치 되게 좀 내주도 대주도 왜 같은 왜 같은 쉬우지 어디를 맞아 진짜 매봐 제가 진짜 꿀로 매봐 진짜 꿀인데 도대체 대라에 저도 배든지 어디에 같은 제주 알아 빨리 집에 쉬우지 저 진짜 꿀로 매봐 진짜 꿀로 매봐 랑시 당배 샘배 참 가도 진짜 꿀로 매봐 랑시 당배 양 저단 각해 왔지네 라지 당거지는 라지 당거체 라지 당거지는 각해 왔지 제베네 진다 때베나 로스 주고 말했어 진짜 꾸렁도 저도 라이 꾸렁데 매버체 근데 라지가 당보바 그도 봐 그전에 뭐 제가 제베네 진짜들 진짜서 제베 들어서게 말했지 간다든지 이제 꾸는데 가서 대 지금 되게 좀 뒤에 토비아체도 이제 같이 저서 그런데 매주 고르자 저기 그거 따라서 좀 스물라지 지금 라지 어디서 가든지 비슷해서 그거 따라서 좀 서로 어떤지 개매지 그도 진짜 라이스 tambo 그도 그전에 뭐 시험 같이 진짜 대변들 없어지게 말았어 가사세 돈다 고다 यो खसाक भनेको चाहिँ अब मान्छेलाई अब त्यो पार्नु जस्तो हो के भन्छ चाहिँ
आफ्नो बसमा पारेर लिनु जस्तो हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नभइकन विशेष गरी तपाईको अब हामीले पूजाहरूको त्यो चढाउँदाखेरि त्योहरू चाहिँ आफ्नो आशय चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कुनै दाताले मलाई दिन्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको आशय चाहिँ हुनु हुँदैन त्यस्तो आशय भएर तपाईले त्यो पूजा सामग्री लिएर दाताबाट लिएर चढायो भने त्यो तपाईको चाहिँ गलत जीवनयापनको दोष तपाईलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ तपाईको चाहिँ सम्यक धर्म हुँदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्तो आशय नभइकन यदि तपाईसँग त्यस्तो गलत के भन्छ कुनै दाताले मलाई दिन्छ र म त्यस्तो गर्छु पूजा चढाउँछु भन्ने खालको आशय नभइकन तपाईले चाहिँ मिठो वचन बोलेर कुनै मान्छेलाई कुनै दातालाई तपाईले मिठो चाहिँ राम्रो वचन बोलेर तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ दाता प्रसन्न भएर तपाईको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ दान प्राप्त गर्नु भएर त्यो दान चाहिँ तपाईले चढायो भने चाहिँ फेरि त्यसमा चाहिँ तपाईको त्यो गलत जीवनयापनको दोष लाग्दैन किन भन्दाखेरि तपाईको आशय त्यस्तो नराम्रो छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो तपाईले कुनै उसलाई चाहिँ तपाईको आफ्नो बसमा पारेर ल्याएको पनि होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ केवल तपाईको एउटा मिठो शब्द र मिठो बोलीले चाहिँ प्रसन्न भएर तपाईले दान गरेर त्यसरी चाहिँ तपाईले चढाउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ सही जीवनयापनमा हुन्छ नै सम्बन्ध छैन जब कुरोन्थे 人真正有呢，这就该有生活。就是人真正可能，过年马上把现真正可能让他前面的要么的生活。他人真正可能让我卷子我卷子天天用我的生活。希望个人的人真正呢，卷子用我的生。应该在这里生活。 जावत ठुसाची मेरो विचारमा चाहिँ मुख्य चाहिँ के त भन्दाखेरि हाम्रो जो त्यो आत्मग्राही चित्त छ आत्मग्राही चित्तले युक्त जुनै पनि काम गर्दछौँ त्यो चाहिँ अब हामीलाई त्यस्तो खालको दोष लाग्छ भने हामीलाई जब परार्थको हितको हाम्रो चित्त चाहिँ छ र त्यसरी चाहिँ हामीले गर्यौँ भने त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको दोष लाग्दैन मेरो विचारमा मुख्य कारण चाहिँ त हाम्रो आत्मग्राही चित्त नै हो जस्तो लाग्छ त्योबाट त्यस्तो आत्मग्राही चित्तले युक्त गरेको जुनै पनि काम चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ दोष हामीलाई लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई 다 가서 소롱사디 baking by the way 소롱 baking by the way 된 나라는 거 주샵들다 대한민국다 어쩌서 되죠라 baking by the way 소롱 다디 그래서 달 저것 양들 봐요 니고도 안에 니고도 진다 소라 아니 저랑 니고 저 답지는 저 라야 도체 아니 진다 소라 말아 등산에 말아 탱가 자말 여대 다디 다디 메서 example 가지고 어디 네 그저다 차와라 제단도 배샤와 벌이야 네 그거지 나라 땡겨 자말 여대 루중세 고마도 나라 땡겨 자말 여대 루중세 고마도 세웠다보다 나로 나마 치지침이 싸바데 시도 뱀버중 세웠다고 루다 짬바 슈지로 왔다 루다 짬바데 가서 어떻게 라제다 뭐 레바다 생기 레바다 지 루다 짬바데 슈지로 뭐다 저세세 그런 말하지 루다 짬바도 다 가리네데 그 슈지로 잡아 어텔라서 쇼랑스나 다든데 마임바 드네쿨람 해봐 년대주 꿀람 해봐 은수서 장보시네 아니 쇼랑 주가 말했어 장보시네 그런데 가서 내가 꿀람 해봐 제 장보시네
근데 이제 나 때문에 또 저런 주고 말했어. 어서지. अहिले यो सोक्लुङ भनेर जो चाहिँ आशय छ कुलुङ त्यो चाहिँ विशेष गरी हामी जब अब हामी भिक्षाटनमा जान्छौँ भिक्षाटनमा जाँदाखेरि त्यसरी चाहिँ दाताको घरमा पुगिसकेपछि त्यस्तो खालको अब मलाई कुनै किसिमको चाहिँ त्यहाँ सामग्री चामल अथवा पिठो त्यस्तो दिन्छ भन्ने खालको आशय नभइकन हामीले चाहिँ दाताकोमा त्यसरी चाहिँ गयौँ र गएर त्यहाँ अब हामीले त्यहाँ दाताकोमा गएर राम्रोसँग त्यो गरेर चाहिँ दाताले पनि त्यो चाहिँ अनि त्यसरी प्रदान गर्यो भने चाहिँ हामीलाई बिना त्यस्तो खालको कुनै आशय नभइकन त्यसरी प्रदान गर्यो भने चाहिँ अनि त्यो चाहिँ सही हुन्छ नभए भने त्यस्तो खालको आशय राखेर हामीले चाहिँ गएर प्राप्त गर्यो भने त्यो पनि फेरि हाम्रो गलत जीवनयापनै हुन्छ र त्यसलाई पनि गलत जीवनयापनको दोष लाग्छ 예배 좋아. 예배 좋았어야 돼. 근데 저는 내가 준다시나 파때도 준준지 파때 주 대를 하고지 주 영답 제바지 봐라. 주 대를 하고 제아지도 영답 제 듣고는 나 진다다 보다 아니 패션은 지나다 올라 가다다 가서 지나다 올라 가다다네 쇠자 가서 거짓나는 쇠자 부야다 되게 되게 내는 제니 얼로에 부들라 이제 첨보 뭐제 동고다 동고다 지가서래 라다 첨보지 연주를 와차발라 예배 좋았어 예배스 바중을 때 바중을 바대라 예배스 예배 좋았어 by offering seeking 예배 좋았어 by offering, seeking offering. So you give 대사 안에 가서 먼저는 지금은 기름으로 숨을 봐 버려야 대사 안에 다 지나다 짝주 아무지 땅이스 짝주 구수부여 짝주 아무지 땅이 시거스 다 세상에서 로또는 제브레스 그래서 양한테 꿀을 매봐 랑제 장바 가두라 진짜 꿀을 매봐에 가서 이제 그래서 진짜도 고고다 서로 맨으로다 근데 진짜 꿀을 매봐 다정하면 됐다 그리고 그다음에 서로진다 근데 진짜구나 매봐 랑신 장배 진달 내는 상보 저다 어디 가서 내는 제안을 상보 제하지 랑이 대지함 또 랑이 대지함 고모진 랑이 대지 제도 대지다 내죠 다 단단히 내는 집에 그러나 진짜 그러나 장보 그들그라면 라제 장배 진짜 호라를 내내지니 진짜 되면 지단까지 전부다 갔는데 딱 어제 삼체 자치보다 그래도 전부 뭐 삼체 내는 삼체 안되잖아 로스주가 말했어 라제 장배잖아 그들그라면 봐 라제 장배잖아 진짜 장배잖아 런주가 말했어 어디서 말이야 अहिले अब
नेपो जोगबा भनेर चाहिँ तपाईँको जस्तो थोरै प्रदान गरेर धेरै चाहिँ लिने आशयले युक्त भनेको मतलब तपाईँको आशय चाहिँ अब कसैलाई थोरै प्रदान गर्ने अनि आफूलाई धेरै प्राप्त होस् भन्ने खालको त्यस्तो खालको विचार सोच राख्नु जस्तो अहिले हामीले अब कुनै दातालाई आफ्नो दातालाई चाहिँ त्यस्तो खालको दातालाई चाहिँ खाता लगाइदिएर चिया खुवाएर अनि त्यसबाट चाहिँ धेरै चाहिँ दान प्राप्त होस् भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको आशय राख्नु पनि गलत हो त्यो पनि तपाईँको चाहिँ गलत जीवनयापनको दोष लाग्छ तपाईँलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी अब हामीले दाताहरूलाई त्यस्तो झुक्क्याउने खालको त्यस्तो चाहिँ आशय नभइकन सिधै हामीले सिधै ठाडै प्रस्ताव राखेर कुरा राखेर उहाँहरूले पनि त्यस्तो खालको कुनै चाहिँ के भन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ नभइकन उहाँहरूले प्रदान गरेको त्यस्तो खालको दान चाहिँ अनि हामीले फेरि पूजा चढायो त्यस्तो गऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ त्यो कुनै किसिमको त्यस्तो दोष लाग्दैन नत्र भने हामीले अब त्यस्तो खालको चाहिँ अब के भन्छ के थोरै प्रदान गर्ने अनि धेरै लिने आशयले युक्त त्यस्तो खालको मन बनाएर चाहिँ प्राप्त गरेको त्यो हुन्छ जिन्सीहरू पनि पूजा गर्न लायकमा हुँदैन भनेर भनेको छ 아니 뒤줄라 톱지 자와 세조리 톱지 자와 그래서나 때 파정의 미디기 민대 신도 진다이네 하는 파정의 미디기 도바 메신도 랑 우즈겸 롱자로 랑 우즈겸 파정의 도바 메신도 랑 우즈겸 롱하다 다나 신기 파정의 미디기 현다의 부야의 랑도 가져샤와 진짜다 아니 되네 진다지지 네 진다지지 말에 참말 자다 맞은 왜 시도 뱀을 중시 슈라 다고 슈라고 디 참말 가리는데 더 롱아 슈라 달라도 톱지 잡아서 돈다 달라 다 가서 미 지금도 톱지 잡아서 보다 진짜 지정을 찾아 맞추시고 잡으셔서 톱지 잡아서 나한테 다디 슈래야 진다디다 지때면서 어제지 제때나 어떻게 잡아서 차는 거래 다 근데 매봐 지리꾸라 매봐 랑시 장배 근데 랑시 장보는 지리꾸도서다 그도 셰베나 랑시 장배 잡에나 톱지 잡아 주가 말이야 अहिले अब यो तोपकी जावा भनेर भनेको छ त्यो चाहिँ भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि उताको मान्छेले चाहिँ आफूलाई दान गर्ने मन नहुँदै पनि आफूले चाहिँ करकाप गरेर यता आफूलाई चढाउन लाउने एउटा र अरूलाई दिन लागेको पनि त्यो दाताले अरूलाई दिन लागेको पनि आफूलाई दिन बाध्य लगाउने त्यस्तो खालको चाहिँ कुनै कार्य गरेर त्यस्तो खालको आशयले युक्त गरेर तपाईले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ दान प्राप्त गरे पनि त्यो पनि तपाईको चाहिँ गलत जीवनयापनभित्र दोष लाग्छ गलत जीवनयापनको दोष लाग्छ त्यस्तो खालको आशय नभइकन अब आफैमा सत्य चाहिँ पवित्र मन राखेर आफूले सिधै कुराहरू राखेर अनि दाताले पनि प्रसन्न भई तपाईको त्यस्तो खालको चाहिँ दान गरेको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ तपाईले अब चाहिँ आफूले प्रयोग गर्यो अर्थात् पूजा चढाउने गरेमा त्यो चाहिँ तपाईलाई त्यस्तो खालको चाहिँ दोषहरू लाग्दैन भनेर भनेको छ 다 출주세요. 다 나버지. 출주세요. 다
출 샤오천을 출샤 출출 다 pretending 다 pretending 쓴다 다 된다도 그랬으나 샤라 강중원도是下了康中文之前，他真的说个对了，你别尊重他吧。人家说个对了，你别个说的，这个尊重他吧，别多么送个乐器，可是，这多么送个尊重他吧，두钱，아니 다 진다다는 저 그런데 진다다는 저 전부 되게랬음 진다다는 뭐에는 가린다 잘라있는 세 갑자기 칼라있는 그런데 되게랬음 그렇지 잘라 가정 저거를 다 진다서 돌아야 준다 가보지 너무 속에 준다 가보지 다 레와데가 진다서 가서를 제 가리는 우리와 지금 우리는 가서를 담발로 잡아가 칼라이네 잘라인데 어디를 왔지 다 진짜 꿀은 가면 봐 아자 진짜 꿀은 가면 제 제발 순진 제나 여보야 말했던 파종을 때려 파종을 다 다정하마지 소소랑 되기 돼야 저 그런 데도 왔어는 되지루야. 다 단다 이 진짜 가면 이제 들어가면 제발 순지 전에 좀 말해서 제발 그 제발 봐가서 그래. 들어게 주는 지금 말했던 파종어디 쌈제 들어게 주는 네버사 주는 지금 말했던 진짜 전에 진짜 쌈네 야 샤 대발레자 진다자라 뚜도 하고 저네 대소주 주고 말했어. 그게 벽에 진다 대바만 진다데 대발라다 진다데 디바사다 진이 삼제 진이 삼네네 스페셜 더블이야 진다 나래 되게 소리 진다를 간다 파종하면 그 주부주부 세상에 좋잖아. 파종하면 디지 배정하면 누가 가서 누가 주미사 디유도하다 지 쌈네 좋잖아. 되게 가서 주주를 그 말이지. 액팅 디 같이 pretending 야 되게 말이지. 주주 뒤에 파방 게 다들 답을 묻으면 저 따라라마 답을 묻게 소용이 뭐죠? 어디 저대 가서 네 로자가 저기서 됐다는데 잡아내려 또 다 침박이네야 그 심지어 세보다 심지어 세 뒤야죠 진무디야 아니야 가서 저 보야라서 와 심지어 세제라 뒤무디게 저 가서 뒤무디게 저 보야라서 어디를 이렇게 저가 말이 내 가서 시원하지게 산지 두냐 말이 제 심지어 누구다 저때 이제 세지 뒤무디야 저버지 제 두냐 말이 어쩌세 저라서다 고거 단체에 심지어 고거 다 가인데 두 단체 근데 다 문에 되게 탐지 장애 주의가 탐지 용사 되게 랑이 되게 탐 때문에 되게 여서 따지고 심지어디 어다 고거 다 가졌는데 세베나 고거 다 가지고 진짜 드는 야 뭐지야 부에나 저 부에나 디 장님은 말이야 상게 잡혀서 뭐 님은 말이야 사선으로 자기 듣고 그래서 신탐을 부에 맞아지 님은 말이야 디초 오늘 말이 다 심정라
너무 제 심지를 심지로는 좀 팬다 너무 제 심지 되게 제대로 심지 제대로 제 바바 아메 보다 부모도 그래서 쉬지요真的就被这不是这边呢我的三个就怎么他们就你就之类的但是龙腾的要在这里年嘛说呀अहिले अब हामीले जो छुल्छो भनेर भनेको छ यो पाँचौँमा पर्छ यसमा विशेष गरी अब चाहिँ यो चाहिँ अब नाटक गरे जस्तो हो यो चाहिँ विशेष गरी के त भन्दाखेरि तपाईको आफ्नो कोठामा चाहिँ अरूले नदेख्ने बेला जे पाए त्यही गर्ने तर अब चाहिँ दाताहरूको अगाडि चाहिँ एकदम राम्रो सिल पालना गरे जस्तो एउटा चाहिँ नाटक गर्ने त्यस्तो खालको नाटक गरेर दाताहरूबाट अनि नगद जिन्सी भोजन दान जे प्राप्त वस्तु जुनसुकै जिन्सी बन्धु चाहिँ दानहरू प्राप्त गरेर त्यस्तो खालको आशयले युक्त चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ दाताहरूलाई चाहिँ त्यसो गरेर त्यही दान लियो त्यो दान ग्रहण गर्यो भने त्यो पनि तपाईको चाहिँ विशेष गरी अब हामीले गलत जीवनयापनको चाहिँ के भन्छ दोष लाग्छ र त्यो चाहिँ अब विशेष गरी हामीले पूजा चढाउनलाई लायक हुँदैन त्यस्तो खालको कुनै पनि वस्तु चाहिँ त्यसकारणले अब हामीले बरु अब गृहस्थीहरूलाई अब अनास्था उत्पन्न हुने खालको कार्य गर्नु हुँदैन भनी आफूले एकदम राम्रोसँग चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आशय बनाएर त्यसरी गृहस्थीहरूबाट चाहिँ दान प्राप्त गर्यो भने त्यो दान चाहिँ तपाईको अनि सही जीवनयापन पनि हुन्छ र त्यो पूजा चढाउन लायकको त्यो वस्तु सामग्री पनि हेतु पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ विशेष गरी क्याब्जे ठिजे रिम्बुचेको आफ्नो गुरु ठाकुर रिम्बुचेले चाहिँ भन्नुभएको हो यो विशेष गरी मुख्य यो सबै कुरा चाहिँ सङ्घहरू अहिले लामा र चाहिँ श्रामण श्रामिका भिक्षु भिक्षुनीहरूलाई जो सङ्घ परिषद छ यसलाई मुख्य यो चाहिँ तपाईको नियम हो र अब चाहिँ गृहस्थीहरूलाई पनि यो के छ भन्दाखेरि गृहस्थीहरूले पनि अब कस्तो खालको हेतुबाट सञ्चय गरेको नगद जिन्सीहरू चाहिँ तपाईको दान योग्य हुँदैन अथवा पूजा चढाउन योग्य हुँदैन भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि कुनै पनि प्राणीको हत्या हिंसा गरेर अर्थात् अरूलाई झुक्क्याएर ठगेर ठगी धन्दा गरेर आर्जन गरेको कुनै पनि जिन्सी नगदहरू दान गर्न र पूजामा सामग्री चढाउन लायक हुँदैन त्यसरी कमाएको त्यसरी आर्जन गरेको त्यसरी नगद त्यसरी जिन्सीहरू जुनै पनि ठगेर अथवा प्राणी हत्या हिंसा गरेर चाहिँ आर्जन गरेको त्यस्तो खालको चाहिँ नगद जिन्सी अथवा कुनै पनि चिजहरू हामीले पूजा सामग्री चढायौँ भने त्यो चाहिँ बुद्ध चाहिँ प्रसन्न हुँदैन किन भन्दाखेरि बुद्धलाई चाहिँ कसरी प्रसन्न हुन्छ भन्दाखेरि वास्तवमा सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई कुनै पनि हानि नपुर्याइकन सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित हुने खालको कार्य गरेर अनि त्यसरी आर्जन गरेको जुनै पनि चिज छ सानोभन्दा सानो चिज त्यो चाहिँ त्यसरी पूजा चढायो भने अनि त्यो चाहिँ सही सम्यक धर्म पनि हुन्छ पूजा चढाउन लायक पनि हुन्छ अनि त्यसैले चाहिँ सम्पूर्ण गुरु र बुद्धहरू पनि प्रसन्न हुन्छ होइन भने हामीले त्यसरी चाहिँ आर्जन गरेर चाहिँ गरेको चाहिँ कुनै पनि जिन्सी नगदले चाहिँ पूजा गर्यो भने हामीलाई त्यस्तो खालको चाहिँ फल प्राप्त के भन्छ पुण्य प्राप्त हुँदैन 다 산이 요마래 나 산이 요마래 나니 던다고도 나니 지다 나니 최샤잖아 그래서 되네 다 주다 하면고 산이 요마래 산이 공산 산이 공산 산이 공산토야래 공산 타베 그만둬야 공상 된르단상 토야 공상 भोलि चाहिँ छैन भोलि चाहिँ तपाईहरुलाई अब निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि छुट्टी बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि छुट्टी र त्यस्तै तपाईको चाहिँ क्षण सम्पदले युक्त जीवन प्राप्त गर्नको लागि पनि तपाईलाई चाहिँ छुट्टी र अब पर्सि चाहिँ खास हुन पनि सक्छ तर अझै निश्चित छैन这个跟我的讲都跟这讲话的时候，大概今年上面给我那绕过了看没得，看完就是路上咱们也没你们，咱西北个这些嘛，都咱们这样子，
이제 뭐 대상에 주되면 돼 보이. 누가 남자 친구 잡아라서 이라만 거를 나면 될라가네. 언니야 다야면 나도 내 언니 운전을 네 빠져버려 주세요. 아니 딱 가장디 가져라 내 가장 가스나 디강라 단단데 자 지금 나가도 고론다 디 고론 줘야다 단단데 자 단다 가장디 미세티메 지가 가장디 지를 안도사 단조 돈덴체소스 단조 당한테 타와게는 조지스 때서 타와 탈땐 어다 돈덴 단조 돈덴 차소스는 뒤에다 잠을 두지 그래. 현재야 같이 시작해서 저러 단조 돈자도 그냥 상막하지. 잠을 들으다 제가 네가 너무 장 너무 장 가장 미세티 뭐지 어떻게든 다 대야 버려서제 네시 때 가야마가 자자 강가 대강가 저 가야 오다 앞에서 요나 소소 배설로 생겨나 타보도 로 생겨나 아니 디 심바도 심 조당고라다 차자도 고대 나장고도 산지 텐도 어디 저 심쪽으로 와 심 저 심바도 심 어디 가서 뭐 라인다고도 다쪽으로 와 배절로 생겨나 제가 단다 지난주 가서 로겜 라보도 로겜받은도 로셔보다 로겜받은도 배 단다 주들의 지산에 저것도 가가네 순대도 라보도 하 레비야 그렇지 미시비 쉬지랬더니 레테 이시노를 뭐지 셀 나가 강화래 하바 종알래 디 가서래 가가네 손데 빼줘야 되잖아 빼야 그래 셀 나가 강화래 종알 하버래 돼 배운데 아니 더제팔 다이먼드 더제팔 나가 강화래 하바 종알래 편지래 아니 다는 이진노를 뭐지 나가 강화래 가라 배절 해줘라 어디 뱀미시베 샤핑 치그레 저도 주는 짤 저도 세 나가 강화다 이신 민주연 그거를 담은 나가 강화다 되니까 저 이신으로 무슨 나가 강화다 각해야 말이야 저자디 이제 가서 다 배절로 셈베는데 되나라자 벤지라 차잖아 디나라베 주던고라드라다 차자 지금 심거도 심두라 산지게 채다 창아도 숨도 뻔 쩌잖아 아다나 싱게 가져다데 말로제 그 섬다 여러봐 되니 그 젠더 야말로 양사로 저거봐 아니 그 냠나체 여러봐 남지녀로 저 쟁만 이제 세드가게 어디 세터리세 가이데 그때 가다다 진짜 바자지 사지 저 가면 말이 저자 빼미시바 들이 저자 가서래 저자 어디서 맞아 도저 잡아 사는 도저 롱타면서 도저 잡아다더니 잡아 천주서 또 방법을 봐봐 쓴 것도 서도 빠 방법을 손사 빠빠 서다면 도생도 벤치 론나 손을 쓰고서 가서서 자침 쓰고지 때문에 서담도 가져서 물이나 매나 때문에 남았으기 때문에 순거리 지나라 그래서 자주 돌아야 그거를 눌러셔나 돌아야 그거를 봐서 그것도 손나 빠도 매버던 사슴도 두다부터 하 레베스는 사 돌아보이는 손 그거리 로보이나 로토보이나 자자가가 장배더니 야제 로 장배데 저점 로인 거라 자자 소나 빠도
Mas do jaba lama diva pata me suna pata so de tomani yudu da ja khali ni khoe dunga thang je yudu chodu gare 동 khoe dunga thang je yudu chodu gare da ka so de suna chu 진짜 이걸로 하셨는데 suna pata de chiyo de ko yare de i걸로 마시는 거 야마래 제가 de Papa, दूसरे चेता चेतो दूसरे रे जिदा वांग आमी दा 대바쯤 전에 야호들 왔더니 왕다 대바쯤 전 때디 지라스러지 근데 간 시라시라 샤메바 그 저전에 지라시라 검주함을 다들 저 돈다라다도 시고리 저 돈다도 시고리 다디야 그사 먹었지 먹었지 다디 다가라 가버리지 이제 아직 그거 먹으러 돈다 먹으러 저 돈다로 왔네 봐시지 야고 잠내지 내가 저 시라지 갈라간다 가지 다왕스도 그걸 쉬우지 그 주지 그래 다들 대발을 세면 야 벌봐 뭐도 다들 간 시야스 그 영어를 그 대발을 영어를 좀 나는 위쪽으로 금지면 가보라 다들 저자 그걸 보기 재미있던 소리들 그게 생각보다도 lumba도 봐야 와서는 쉬죠 다들 왔지고 말이야 시작보다도 지금 연봉이 auto마 판마 들으셔 야 와서는 쉬죠 야 저런 시에는 저랑 문제 전이게 시대를 지지는 때 제가 가버렸지 간데 전에 지금 말에 근데 말을 어래 때문에 참아지고 있는데 그래서 아트제 진짜야 어제 다다스게 탐제 상게다 주준 사르게 자오든 아니 장주가 생베지 냐오 탐이다 그래서 미탐지 하던들 하마이다 받았을 저나 저 껴다 껴는 미제모 매요 껴는 미제모 본다 봐서 장조 산조 렘보제 아마제방 제주 제자바 냠바 베바이 공대 공도 베아조 돈이 따와림보제 마제방 제주 제자바 냠바 메바이 공대 공도 베아조 어떠지 가서 다저버린다 레바르나 좀다 밀린 망고 통하래 사야 망보다 통하래다 저버린다 자저 레다 정대와 장마등 머리 로트리 준비다고 되니 다르다 저 다가 보는 게 그나죠 아 달라 민티베다 참 저제 가서래 자 저라군도 저 또가베 타고 좀 교회 신인전에 아니 저저 상에 담지 예비 두 예비 람 사모라 두 남자 미죠 쇼 처라공도 자와 동가에 대저 전행을 자와도 자와 마벨라사 되니 그제 따야 도바만요
Meja namda tame chindan de la je jaze chebe nyedol na zage rinye nan je lo sa jaye dan jawa yo 다다 섬제 탐제 상야 탐제 두수도 사베 계획자와 때는 어레 섬제 수도지게 다니 통화 대화 tema 래바 니 다게 섬제 수도 통화 대화 tema 래바 가정이 섬제 탐제 동안다 담아도 지네 아니 디지푸스도 대마산주 공유도 영소스 오 동아마도 zaman 제수아 진야로 레가마 탑드 자바 탑제자 대야몰라 동아 군시네 남바 공도 대단 된조지 진짜 가서래 다 지갑다 오나 가서래 어디 저 슈드 밖에서 네 슈드 찍어래 거기 예. 가자 가자 어디자 다 되는 점도 대마오 단도 랑게 대마오 단도 사베게 외자와 심지어 탐지 투수도 사베게 외자와 상여 탐지 투수 사베게 외자와 아니 레파 딱점 이거데 어디다 때네 아니 나 세대 딱점 임바테 아니 저의 상대적 가방 딱점 임바테 톰네 아니 선제 탐제 레바 딱점 임바테 아니 저의 상대적 가방 라 딱점 저의 상대적 가방 라 딱점 ngachikbe deraadu kuzaba yunga shoos जो अहिले चाहिँ तपाईको यो विशेष गरी अहिले यो तपाईहरुलाई पुस्तक बाँडेको छु यो अहिले अस्ति मैले यो फोटोकपी गरेर भनेर भनेको थिएँ यो आज तपाईहरुको हातमा पुगेको छ यो चाहिँ विशेष गरी यो थल्जर थुन्देन भनेको तपाईको जो 8 के भन्छ क्षण सम्पदले युक्त मानव चोलोलाई चाहिँ उपयोगी मूलक बनाउने यो माध्यम हो यो चाहिँ अब हामीले प्राप्त गर्नु भनेको अहिले हामीले यस्तो खालको चाहिँ जीवन प्राप्त गर्नु भनेको चिन्तामणि रत्न हीरा चाहिँ डायमन्ड र चाहिँ त्यो आकाशसम्मको त्यो प्राप्त गर्नु भन्दा पनि बढी हो किन भन्दाखेरि अहिले हामीले यस्तो क पढेर चाहिँ अहिले हामीले यस्तो खालको पुस्तक पढ्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो खालको अवसर प्राप्त गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि योहरू चाहिँ वाचन गरेर यो जानेर यो अस्तिदेखि मैले भनेको त्यतिकै सुन्ने मात्रै होइन अब यसलाई आफैले पनि दैनिक अब रूपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने यसलाई अभ्यास गर्ने गर्नुपर्छ यसमा मैले अलिकति तपाईको विस्तृत यसमा थप यो चाहिँ चित्त आशय उत्पादनको बिहान चाहिँ त्यसको विषयमा थप्नु अलिकति छुट्याएको छ यो पछि गर्नेछु र विशेष गरी अब हामीले तपाईको यो वज्रछेदन दोजी चोपा जो जम्बेल जो नाम सङ्गीति सूत्र त्यस्तै सर्वतम्बे सुवर्ण सूत्र त्यस्तै चाहिँ आर्य सङ्गत सूत्रहरूदेखि लिएर यो धेरैहरू छन् यो हामीले धेरै वाचन गर्न सक्नुपर्छ त्यसले अथापूर्व चाहिँ हामीलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यसमा विशेष गरी अब तपाईको अहिले यो सुवर्ण सूत्र चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ यो संसारमा छैन भने त्यो बुद्धको शासन पनि यहाँ टिक्दैन भनेर चाहिँ उल्लेख छ त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अवसर अहिले हामीलाई यो वाचन गर्ने पढ्ने अवसर त्यो पनि भएको अनि आफूले पनि पढ्न जानेको बेला यिनीहरू सबै जतिसक्दो आफूले वाचन गरेर हामीले पुण्य आर्जन गर्नेपट्टि लाग्नुपर्छ र अब अहिले हाम्रो समाजमा चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि अब अभिषेक
अभिषेकप्रति चाहिँ ठुलो आस्था गरेर अनि चाहिँ अभिषेक भनेपछि धेरै मान्छेहरू आउने तर प्रवचन गरेपछि अलिकति कम हुने त्यस्तो प्रचलन छ। हुन त अब अभिषेकप्रति अब ठुलो आस्था राख्नु राम्रो होला, तर अब अभिषेक लिएर ग्रहण गरेर साँच्चीकै त्यहाँबाट अधिष्ठान प्राप्त हुन्छ हुँदैन अब त्यो त हेर्न बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो हाम्रो चाहिँ यहाँ मात्र होइन, सिङ्गापुरदेखि लगाएर सोलुखुम्बुदेखि लिएर यहाँ अब हाम्रो समाजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अभिषेक भन्यो भने धेरै मान्छे जम्मा हुने, तर प्रवचन छ भन्यो भने त्यहाँ अलिकति मान्छे कम आउने, उपस्थित हुने हाम्रो प्रचलन छ। तर वास्तवमा भने हामीले सही अर्थमा चाहिँ धर्म बुझ्नुपर्छ। यो पुस्तकहरू पढेर यो अहिले जुन छ यो पुण्य प्राप्त हुने जुन सञ्चय गर्ने जुन विधिहरू छ त्यो चाहिँ हामीले राम्रोसँग जानेर अनि यसलाई अभ्यासमा आफ्नो दैनिक जीवनमा अभ्यास गरेर अनि आफू पनि चाहिँ त्यसरी चाहिँ सिद्ध प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ अब हाम्रोमा अलिकति प्रचलनमा कमी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा चाहिँ एकदम बुझ्न जरुरी छ। र अन्तमा अब जो अहिले आफूले सम्पूर्ण प्राणीहरूले अनि चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ बुद्धहरूले सञ्चय गरेको पुण्यको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरू यो छ लोकमा दुर्गतिलो पशुलोक, नरकलोक, प्रेतलोक र सुगति लोकमा असुर असुर र मनुष्यका सम्पूर्ण प्राणीहरूले चाहिँ उसको प्राणीको चाहिँ चित्तमा बोधिचित्त उत्पन्न नभएकोहरूमा बोधिचित्त उत्पन्न होस्, बोधिचित्त उत्पन्न भएकोहरूमा चाहिँ तपाईँको वृद्धि भएर जाओस् र चाहिँ बोधिचित्त भङ्ग भएकोहरूको पुनः चाहिँ त्यो होस् भनेर चाहिँ कामना गर्दछु। त्यस्तै अब सम्पूर्ण चाहिँ प्राणीहरू जो चाहिँ यो जगत 6वटा लोकको प्राणीहरू चाहिँ भट्टा र चोङ्खबाको चाहिँ धर्मसँग शासनसँग एक क्षण पनि चाहिँ नछुट्युन् र चाहिँ साक्षात् दर्शन होस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। त्यस्तै अब अहिले चाहिँ यो हाम्रो सम्पूर्ण पुण्यले गर्दाखेरि यो आफूले सञ्चय गरेको सम्पूर्ण प्राणी र बुद्धहरूले सञ्चय गरेको पुण्यको कारणले गर्दाखेरि आफू जसलाई आफूले देख्छ, छुन्छ र चाहिँ हेर्छ मात्रै उसले चाहिँ तपाईँको उसको सबै त्यस्तै आफूले देखेको, आफूले छुएको र आफूले चाहिँ प्रार्थना गरेको सबै प्राणीहरूको दुःखहरू चाहिँ हटेर महासुख प्राप्ति होस्। र त्यस्तै गरी अब अहिले हामीले आफूले चाहिँ सम्पूर्ण प्राणी बुद्धहरूले सञ्चय गरेको केवल संज्ञा रूपी पुण्यबाट त्यस्तै खालको अब चाहिँ अब सम्पूर्ण प्राणी र 6वटा लोकको संज्ञा रूपी प्राणीहरू चाहिँ अब संज्ञा रूपी म एक्लै संज्ञा रूपी म एक्लैले चाहिँ सम्पूर्ण केवल चाहिँ संज्ञा रूपी प्राणीहरूलाई चाहिँ केवल संज्ञा रूपी बुद्ध भूमिमा चाँडो पुर्याउने चाहिँ प्रार्थना गर्दछु। 물론 개체버지 지진 다지 다다 심자 탐지 상해 탐지 되수서 개설 때는 아니 지진 고도 마주 무게네 다디 가산에 거소데 TV 전디 가자 아프리카냐 나타 배 내가 전부 저다 벌써 벌써 이 되면 어디 이면다 저다 저다 아프리카나 저 다인 거지 진짜 봐 아메리카 밑도 봐 아프리카 롱마멘달 도착하 말했어. 대마제 롱마 여러 롱마스 나오더니 사바지인 걸 사야 내가 좀 보고 어디 다 들었다 저 뭐는 줄 알아. 지제권도 마주 무게 내서 더 바이러스 또 나타 용도 어디 두습 삼절 미야메다 칭 사주 매룬 조시 너바 매 됐나봐 줘. 이제 잠든 너도 개선 펠 내가 자주 초근 잡주 찍 소리 뭔데 되게 좀 야도 र अब अहिले अन्तिममा चाहिँ अब अहिले आफू लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरू बुद्धहरूले सञ्चय गरेको पुण्यको कारणले गर्दाखेरि के भन्छ यो संसारमा झै झगडा अनेकाल र रोग व्याधि नहोस्। त्यस्तै गरी जुन अग्नि वायु जल पृथ्वीको जो चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप छ त्यस्तो खालको प्रकोपहरू नहोस् र सम्पूर्ण मनुष्य लगायत सम्पूर्णको चाहिँ सोच नराम्रो सोचहरू सबै हटेर जाओस् र सबैको चित्तमा बोधिचित्त उत्पन्न होस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्दछु। हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ त्यसरी।
지제 군조 모주 무게니 도조 삼저미야 미자신 이 사주 메로 준지 노바메 이제 참된 저주 게세베 내가 자세 주가 자더라 자말라바웨 제자 참마 군도 상모대야 제젠도 다다 제자 다라 제게와 제자 상대 야도 제대 가만데 밴데 야마르바 칼레전 사베 Ja, to is